Amok may sa abalasan, ang bisyo sa unay kaya't na awan metsong bata na asya rinda sayang laeng ta forma. Nabasted kay ni Mr. Suabe, Mr. Playboy, adi bikote. Di na kaya't na kita klaset lalaki, kayat na maregalwan ng inaasipik. Uray, lakaya kalbo, basta Hawaiano, pangkis duling, basta hasyendero. Uray tukol, no pensyonado, di na amo, ragsak nantay na ikulbo. Ay manang di mo unay palalwan, baka karmala eng timaal-alam. Dagita lalaki, api na saktam, agbakit kan tulaeng abalasan. Kalbo, basta Hawaiano, pangkis duling, basta hasyendero. Uray tukpul, no pensyonado, di na amo, ragsak nantay na ikulbo. Ay manang di mo unay palalwan, baka karmala ing timaal-alam. Dagita lalaki, api na saktam, agbakit kan tulaeng abalasan. Ay manang di mo unay palalwan, baka karmala ing timaal-alam. Dagita lalaki, api na saktam, agbakit kan tulaeng abalasan. Siraragsak, daytoy pusok, no sikat mabuybuya. Isemut apagbentak, mangliw-liwat, to'y kaungkap, mangbukaw lindo, daytoy rignak. Anyan ang nagragsak, no sikat adat denak, mangliw-liwang, mangrayray-aw kanya. Mabukaw ti problemak, nagnanayon ka to'y arpad, kasika, salda to'y biyak. Sirarak o siraragsak, daytoy pusok, no sikat mabuybuyak. Isemut apagbentak, mangliw-liwa, to'y kaunggak, mangpukaw lindo, daytoy rignak. Anyan ang nagragsak, no sikat adat denak, mangliw-liwa, mangrayray-aw kanya. Mapukaw ti problemak, nagnanayon ka to'y arpad, nasika, salda to'y biyag. Sika ti ragragsak, sika ti liw-liwag, sika ti gasgasan. Sika ti amin ko, sika ti lubong ko, sikat arapaap ko. Nagpintas ni'y ayat, no sikat adat tenak, jak marinat, rigat tibiyag. Sikat ti ragragsak,
sikat iliw-liwak, sikat tigas-gasat, sikat amin ko, sikat ilubong ko, sikat arapaap ko. Nagpintas ni ayat, no sikat agdat denak, jak marinat, rikat tibiyag. Daytoy puso, no sikat mabuy-buyak. Isin mo nga pagpetak, mang liw-liwa to'y kaunggak, mang pukaw lindo daytoy rignap. Anyan anak ragsak, no sikat agdat denak, mang liw-liwa, mang ray-ray-aw kanyak. Mapukaw ti problema, magnanayon ka to'y arpad, na sikat, salda to'y biyag. Sikat irak-raksak, sikat iliw-liwak, sikat tigas-gasat, sikat amin ko, sikat ilubong ko, sikat arapaap ko. Nagbintas ni ayat, no sikat agdat denak, jak marignat, rikat tibiyag. Sikat irak-raksak, sikat iliw-liwak, sikat tigas-gasat, sikat amin ko, sikat ilubong ko, sikat arapaap ko. Nagpintas ni ayat, no sikat agdat denak, jak marignat, rikat tibiyag. Minsan biyag ko ang nagdardarep-depa. Sikakyan siyake naginayan-layan. Inkarimkan payidi asisyak lati ay ayate. Inkarimmet ken ka asikalati pat-patgen. Jay nang ato langit, tinta nagliwliwaan. Mang sisi, diro nyayat, kasasaw itan. Saksita, tumay tayab nga, agpalpalailan. Jay tapa, jay ule, akala lamiisan. Bilang pumod ngunto, dahil di dardarep dep ko. Anyan tungket ngatan arag-ragsak ko, no agsinggalot pitwa puso.
Na minsan biyag ko ang nagdardarete pa. Si kakyan siyake naginaya. Ang karimkan kaidi si siyaklati ay ayate. Ang karim kumeten ka kasi kalati patpatken. Jay nangatupang langit tinta nagliwliwaan. Palailan jay tapaw jay ule akala lamisan pas bilang pungot nunto dardarep dep ko anyan to kerngatan arag-rag sa no agsing galot bidwa bilang kumot nunto di dardare depo kanyan tuket ngatan arang rasa no agsing galot didwa puso. Ngatan arag rasak ko no agsing galot didwa puso. Na minsan biyag ko ang nagdardarep-depa. Dagiti addam ko manipod nagluganak nga eroplano. Dito'y kapunggak singay ng paydong aragsak. Tanamitin ko adda akon paraiso. Bitbit ko't karton ken maleta kaisura laeng tikukwak. Lugaran ragsak, tinasang petak. Sumur, iliw ko, tinagapwak. Nakunak, itinakem ko. Alis pag tanadanon lang kalikawin mo. Hawaii kay, lamwa dito'y kay dita. Hawaii kay, kanyohe, agtungpal. Makaha madanon amin a lugar pagkaykayan itiwa. Hawaii kay lamwa dito'y kay dita. Nakapag trabaho at nasapa itibigat bitbit kun pagbalunak trungen dapan ko pagsadaan itibas iti Hawaii kay
pangitundaan na kanya. Haway kay, lamwa dito'y kay dita. Haway kay kanyo he, agtungpal makaha. Madanon amin a lugar, pagkaykayan iti kwarta. Haway kay, lamwa dito'y kay dita. Haway kay, kadaruot dulyar kaarig na. Haway kay, Eva Beach way pahuwa-hiwa. Haway kay, Waikiki Inganat Waimea. Haway kay, Bird City Inganat Waimea. Hello, check, testing, hello. Habang bumaybayag ka. Alang ano ta? Nyajay. Habang bumaybayag ko na imas. Ti? Ati nagatil ti sakak. Ay, kita ma. Alang ano ta, na imbaga po nga rabi, na imbaga po nga agsapa tayo, na imbaga nga aldaw tayo amin Awan labas awan na. labas na. Kasi tanga ro po aldaw iti Domingo, may anta kasama nga ray. Aldaw ti Domingo, Mm. iti petsa, iti 17. Iti Mayo 17. Ayan. Mhm. Kita ayan, nyaman na po iti ubrahin nyo dita. Kumusta kay amin ngawan labas na? Madamag kapkape, madamamangmang pamigat. Agimukmukat. Agimukmukat, winagilila, nagululdag. Naimbag nga oras tayo amin. Nalamis man kin na po diti panawen ko na. Ayan. Ah. Amam ka de, Ah, adda tinadamag ko. anya day ay? Adda ka no ti umay agbyas tatta. Wow. Ala. Mm. Nagretaman ti kay kayat ko nga mapasamak iti bias. Asin no ko na. Mm. Ate napintas nga singer mo. Ah, Mm-mm. napipintas damit amin, damo. Ayun aya. Huwag gayam. Umay ka no damdama. Ni, Na late lang ka no tahan pa ka no nga kwa namigat. alawan. Ala. Ala kita. Adda ti kakaunaan si ka nga nag-message. Ah, naku na. Kuna na siyak samot din ti kakaunaan. Kuna na nga buybuya kada kayo mga idol. Kuna na. Ni Mary Jane Ebay. Ibay. Yan, Ibay. Taga ko day ta, taga titi na partes na iti San Mateo, Isabela. Wow. Happy watching. Kada kayo nga taga San Mateo. Ayan. Iti ano natin endan. Basta Dabilya na. Adda Bilya na. Hanga Bilya Concepcion. Sige, basta Bilya lang tang roda na yan. Bilya Fuerte, Villa San Mateo, Fuerte. Isabela. Ayun. Ngem na dati sa iso na partes iti kawain tatangag trabaho. Kini man nga Mary Jane Ibay, yan naimbag nga panagsaad na kanya manang naimbag nga bigat mo. Ayan. Nagkape ka din. Ayan. Pa-request nakman ading, kuna na. Siyak sa nakakaunaan nga agbuya jay kanta nga one last song, please. Apo. Ay. Agure ka. Bungadam ka no ti one last song ko na na. Diyo kunain nga rugyan dakmanan. Para sa uaklatan niya. Good morning, Manong Ray. Kunana ni Joy Kabuyadaw. Ala, dati- Ading Marvin, nakariin ako. Nagbuyan akman lang. Tapno awan la makunkunam. Kanyak ading Marvin. Apo kaslam, ano tiket nga sa una agisigsidir? Siguro sinidir mo, aya? Hamat, ngam ti ko na nga min kiti ti binuy buyak la kada kay kit di ko lang.
Replay. Iya. Huwag ka ngang mahilig sa replay. Pumunta ka nga sa live para makapag-comment ka din. Iyan, oo. And then, para maka-like and share ka din. Kung Ayun. sa mga kasamahan mo. Ayan na po. Kaya may man apo nga i-update. Dagiti apo na anos ka nagagit unay nga viewers me, ita. Ensured. Dagitag parabuya ako. Ay, wan. Kahit may man apo nga i-update iti kwa tayo. Iti naaramid na apo idi namin sa lawas. Idi Friday. Yan. Tigayang part 1 tayo na apo yan ti Facebook. Live tayo dyan ta. Iti viewers tayo apo kit umabutin iti nasurok ng 1,000. Ayan. Nga ni ag 2,000. Yun. Kasi limit lang apo iti part 2. Ayan. Talaga nga naanos da nga nagbuya. Kaya sapay ko mata. Ken iti YouTube gaya mapo. Nasurukan apo nga dogasot. Ayan. Wow. 233. Idi last nga in-check me. Wow. Legend in-check ta din YouTube channel tayo. So nga apo pang-asiyo ka di apo ta. Tuloy kay lata kumaapo nga nakasuporta kada kami. Kaya iti YouTube apo. I-search lang. Ni Ilocano. Ayan. Di pinamagatan Rayaw ni Ilocano. Ayan. Apo. Kaya Christian Jade Galanta. Happy watching, sir. Watching from Taiwan, kunana. Wahin. Wow. Apa dita? Taga-Taiwan, gayam taga-Taiwan. sita. Hello, sir. Naimbag nga... Bigat mo. Bigat ba ditan? Aldaw, malem, rabi kan Wen. oras mo dita. Wahin. Ayan. Paki-check mo ang audio tatadan sa tumawtawag. Adda nga road, ijay ni. Wahin. Ijay bangir. Diyan ti. Yan, dagiti apo man tumawtawag. Pangasit hampay lang tumawtawag tanin. Baka ma-interrupt apo di video tayo. Tanda tayo dagiti kwa. Baboy ko na naman, Agboy-boy. adi tumawtawag. Ala, baboy ko na. Wahin. Sapay ka matanggag baling nga baka. Ayan. May Antoribio. Aha, good morning mga idol. Request ko man tay Froline. Sagot ko, amin nga taga Gapal, watching from California. Wow! Wow! Happy watching sa inyong lahat mga taga California and but most especially, May Antoribio. Ayan. Kin dagiti mitin kakabagyan ng tagagapal ako. Tagagapal. Taamam ka di. Nga dagiti tagagapal ka kaabuduan kanya da viewers ta. Aya. Uy. Kin ko dagita. Sukik dagita idi tugtugtugak pa ila. Wow. Idi hampay nga lockdown. Jampe lockdown. Wen. Kuna ni Ma'am Joy Kabuyadaw, hehehe. Nana. Naaldawan, nakpaygayam, nakariing, nakauna ni ading ko, ganda. Kuna na. Apo. Mary Jane Abay ka Pauna nga panang sip-sip mo kanyanan. Samantalang atay bagbagami di kanyana. Oo. Ano ipagbaga na ide? Secret. Secret. Ang kili-kili. Why? Ayun. Tunyang. Ay, ate yun. Watching with you. Kuna na. Ay, sa baligayam di ba basa ko. Anya. Oh, hello, sir. Edison Palafox. Tungtong tantuman na po. Apo. Ano, kwa? May basit. Adawaya-wayata. Adawaya-wayata. Yan, okay. Alawan. Kini Mr. Edison Palafox. Ayan, hi kanyam, sir. Kumusta? Dita ayan mo ita no sa dinuman nga lupalop ti lubong tayo mo ta. Good morning, Sir Marvin and Sir Ray. Kunana, shout out po. All staff of Sonata ni Ayat and 90.5 Magic FM Kawayan. Alawan. From Edison Palafox. Ayan. Ay, Ayan. nagadumot nga esen. Mary Jane Ebay. Ibay. Villa Fuerte Ding. Kuna na mait. Kunak kahit. Kunang kami niya bilya fuerte, bilya magat kung kuna. Si Kaman gamen, tilad nga lablabi kasem. Ay, pasensya kayo na po, tadyak pa kami nakapagarmusar. Ayan. Kaya ti kadwa ka agas silit. Agas silet ko nam kaawang pa'y tinagnagyan ti buksit ko. Ay, kasday. Ayan. Arwin Martinez Madriaga. Watching from Kuwait. Kuna na mga idol. Pa-shout out po ng pa-request po. Kuna na. Just fall in love again. Wow. Thank you po. Ayan. I know I'll never. Kuna na ba? Jam mo. Fall in love again. Guri ka kamalinsa. Mali. Mali. Maylin Carriazo Matias Marcelo Gambua. Apo, hindi tayo kwata abida. Kano nga tanga umay datoy. Hello manang Maylin. Kumusta't nagpatnag mo? Ayan. Ay. Hello Manong and Ading. Kuna na ni Maylin. Ayan. Ayan. Mary Jane Ibay. Ibay?
Ibay. Ebay. Ibay. Unding, nakakape nakakape na kaun, kuna na. Apo, una yan. Si kayo lang. Ti sanay. Sana yung Una, tawang ka mga taga-timpla. Abangak ko na na. Ay, kasjay. Kunak no agtimpla. Edison Palapox. Sir Marvin, bigyan Ah. mo ako mga songs mo ha para mai-play ko sa show ko Yeah. sa Sunata ni Ayat 90.5 Magic FM. Thanks. Ala sir, kita kasam tuno dati time mi sir, may kami tong bubisit ta kini Manong Ray. Yan. Basta adalang apo iti time mi kana sapay ka ma sir ta paki-promote mo dati programa dito program ta ni kasangkit as lang ay exchange nga. Exchange of heart. Apo. Tandama, i-request damang king kadatan. Sige. Why? Ibagbagam ti exchange. Tila malablab mo nga may. Kunak king kay. Wine. Tanong ti kasakit kas lang ay di kung kunada nga iti Ilocano nga give and take. Take in Gabe. Ano di? Gusto ba di Ilocano na di give and take ba di Ilocano na? Uno English da yay na ibaga ko. English sa ajay. Isang sagi English, pagsasaw di umul ajay. Nagaduti bagam DJ pa dala pusa imtehang. Hello po. Kuna na. Thanks for watching last night to my show Sonata ni Ayat. Thanks. God bless. Kuna na. Ni. Edison Palapok. Ay, wine. Kinagyaman kami tapo iti pa nagbuy-buya iti Rayaw ni Ilocano. Yan. Yung magbuya kayo tapo agent ti Sonata ni Ayat. Ken ti pangrabimot sa ading nga show kat. Uy. Gimit ti aldaw apo Rayaw ni Ilocano. Yan. Ti bakad kadwayo iso ni Marvin Agne kini Mr. Ray Lagmay. Yan. Dito lang nga po. Dito lang programa mi nga Sonata ni ay Sonata. Baka magamin iti sound tilad da nga ako. Ibaga-baga. Ibagabagam. Rayaw Ni ni Ilocano. Yan. Ada kami silsilok ni Manong Rezo nga kastana. Okay. Nakatok nung amin ti itag. Manuel Bacanay. Shout out man sir. Thanks. Kuna na. Oy, Manuel Bacanay. Dagiti apo kwadeta, dagiti apo taga Tumawini. Ayan. Aha, dagiti apo agkakalatak ang sound system dito Tumawini. Wow, yan. Good morning, Sir Marvin and Sir Ray. Kuna na. Yes. Kablaawak man ni Bakit Ko. Kita Ilagan. Ni Geraldine. Kabakan. Kuna na. Ala. Bautista. Watching from Saudi Arabia. Request man. Jai hello, darling. Sir po. Agyaman. Ala ka ni Ma'am Geraldine, ayan, kabkablaawan na, Ma'am Geraldine na, ayan, pili na. Bautista. Yan. Dito na yung Ilagan, City of Ilagan. Di naman ibagan nun yung nga baryo. Tanaga dumit. Baryo ta Ilagan. Ay. Kaya na yung bag no apo nga pa nagbuybuyam. Ayan. Sapay kumatada kayo iti na, ada kayo iti nasayaat nga kasasaad. Saad. Oo. Jonas Ebay. Santos. Ibay man ay. Ay, Ibay. Yan. Naglaing kan is... Anak ko na na. Jack mo. Jack mabasa ti kaya po. Lawlawagan nyo man apo tili lyrics yo. Lawlawagan nyo man ti kwaya apo tanay medyo umubing dati kadwa kon. No problem, Sir Marvin and Sir Ray. Already promoted na. Apo. It isn't pala po. Agiyaman kami, sir. Mga sir, pa-request po. You don't have to say the word. Thanks po. Para kanya matalaga amin natin. Diyos ko. Teres. Teres Rosette. Basig. Yan. Basig yan. Kabkablaawak man ti matang manin ni kumparitan. Ni pare JP Parika. Siyempre. asikasun na tay junk shop na. Pare JP, no malapas ti live, ay bam ni Manong Ray tagugas si bote. Ay, wine. Per bote mat ka, te, tanggan ti kasta. Ay, kasday. Wine. Kanya kahit nung saritain, 10 centavos per bote. Per bote. Kano kando ba yung nakaururnong? Ato. Okay, kaspang bungad man apo. Nga Sonata. Aha. Para kada kayo amin. Balse, maestro. Apo, kaslag kasaran man tiket mga papasama ka. Sagsaganang bigiti request daw, wine. Tagari. Malipatan na naman nagitan. Ay, malipatan. Awan listaan, May. Awan di tagalistaan Wine. ako. Ni. Hello, check testing mic. Para kada kayo amin kakapsat. At Dali na lang. katarakan ko apato. Yan. Nakantay ni Manong Ray.
Composed by Charlie Angel Corpus. Agda taraken ko apato, nakamay-mayat, nakaay-ayo. No tibig-bigat, mayat isem ko, taag kini-kini, sa lumak-tulag ko. Na minsan amalem maglablaba, tay pato, in may isang wana. Mayapkap, nagdalupakpak, nagtungla-tungla buneg, dito'y palanggana. Ay napalaluti surong ko, kaday to'y taraken ko apato. Yang magawidan, tipungtot ko, inlamaw ko, inlutok iti adobo. Nagimas sa adobo nga bato? Aman talaga. Pato ko naman. At lalo di no hang kumalitor ba? Yan. Ala kayo. Agda taraken ko apato, nakamay-mayat, makaay-ayo. No tibig-bigat, mayat isem ko, taat kini-kini, sa lumag-tulag ko. Na minsan amalem maglablaba, tay pato, in may tisang wana. In mayabab, nagdalupakpak, nagtungla-tungla buneg, dito'y palanggana. Ay napalaluti surong ko, kaday to'y taraken ko apato. Magawidan, tipungtot ko, inlamaw ko, inlutok iti adobo. Ay napalaluti surong ko, kaday to'y taraken ko apato. Yak magawidan, tipungtot ko, inlutok iti adobo. Yan, dahil tangar dapo di. Ayan. Sa tangar na pauluan. Pato. Ay. Taraken mo. Ayan, Na taraken ko apato. Ayan. Nakinompo sa apo ni Mr. Charlie Angel. Ayan. Ito itinalaing apo nga Composer, iti Ilocos. iti Lawag, Ilocos Norte. Ayan. Nga kinantamit apo ni Mr. Roger Bulay. Ayan. Nga pinakibiyangan ni Mr. Pinalkang. Nakabalos ka. Tiko na ma. Kung nakabukbukudan ka, pakibibiyangan na. Nakabalos. Aha. Kuna na. Mabalin ka di Manong Ray, ading maki-extra. Ti? Imbag lang panggulo, nukwa, hahaha, imbag lang makangeg dati boses nga kasla baka may partar nga may parmanong para na ni Joy Kabuyadaw Hanga baka. nya ngay Madimit ti baka. ana Taton makadingig dati naglalamiis nga boses. Nakalamlamuyot. anyan Boses nga nagapot sementeryo. Danila Bulan Kunak lang. Larissa happy watching. Ayan. Susan, good morning. Apo. Updated si ka. Wen. Dahil tati kasinsin. Uray man ang Susan no kasta. Away. Emmanuel Bacani. Apo, talaga updated mo ito. Sir Emmanuel. Apo, una yun, Sir Ray, Sir Marvin. Nice one. Yan. Wala na. Sir Emmanuel, kumusta ti audio dahil tahanga banarbar? Wait. Feedback man, sir. Feedback man, sir. Apo, Sir Emmanuel Bacani.
Idol Kuya Marvin, kunana. Makapamiss talaga ti aggig kunani Clarissa Danila Bulan. Sino dayta? Ay Danila. Dilinila. Dilinila. Bulan. Ah, Apay nagrigat apilyedom. Danila lang Danila. Danila. Nakabasol ka kini Danilo. Way, kabaso lang kini Way. Danilo. Wow, nagganas man day nga pato. Nga kanta manong Ray, Way. kunana. Pang adobo, Way. talaga. Wait. Nung naluknang, panakaluto na hehehe. Agawit nakto no mabisita nak dita Sino dayta? ni Joy Kabuya daw. Wan. Datay man kwa? Mm. Datay man tilapia yung atitid da. Uy, nagitay tilapia yung mga titid da. Amumimit apo nga dapis panyo. Apo, ni Irene Macalina. At daman ni Manang Irina. Uy, kunana pabati man Kuya Ray Marvin, kunana Presto sa family of San Carlos. Ayan. Batiim ka no, nagiti Presto sa family. Kadagiti sa amin na po nga presto sa family. Dita na Baka bagbagam nga preskato na ah. haan. Mm. Apay dilata. Ay. Kadagiti amin na po nga presto sa family dita na San Carlos, Kawayan City. Naimbag nga panagsaad na kada kayo. Amin. Yan, naimbag nga bigatyo. Well, naimbag nga bigatyo. Kan kasamit apo, dagiti presto sa family dito na Kiling Rojas Isabela. Sabay kumatahan kayo apo nga mamuma nga magbubuya diti kabarbaro una nga programa tayo. Nga programa na paaluan Rayaw ni Ilocano. Yan. Kan kasamit na apo nga excuse me. Kasamitan na po nga sabay kumaputahan kayo mga like and share then follow niyo ito ti Facebook page me apo. Yan. Kadagiti iso amin nga karubayo, kagurayo. Ay. Yan pa. Ape pati kagura. Siyempre iraman mo tanong iso pa nga followers sa. Ape da kaguram toy. Adda. Sino? Sika. Lipatin pa ilaang data. Wan. Away. Nagiti iso amin nga po nga kakabagyan nyo dita na ibalasi tao tanong di ka sa damit pang liwliwada iti bayat iti inda pa nagmaymaysa. Ayan. Apo. Roan Maki Sugiritan, ana. Sugitan. Siguritan. Ay siguritan. Hello, watching from Hong Kong, kuna na. Yan. Hello po. Hello mit amin kadagiti apo nga siguritan family. Yan. Gan kasamit kini Ma'am Roan dita na Hong Kong. Ayan. Kumusta? Helen Domingo. Malis Hugol. Ayan. Good EM po. Pa-shout out watching from Kuwait. Ayan, Wow. nagiti taga Kuwait apo, kumusta po? Naimbag nga panagsaad na kada kaya amin dita. Ayan. Naimbag nga oras tayo amin dita. Ayan. Agtultuloy kay kumaapo nga buybuya la. Wen. Agbuybuya iti live mi apo. Wen. Iti sunat ay apay ajay. Diyak mo. Iti Rayaw ni Ilocano. Yan, iti programa mi Rayaw ni Ilocano. Yan. Suna, kuna man. Garod. Suna, suna. Isuna ditoy. Ay, si Tamit Ijay. Elizabeth Pagaling Aningat. Yan. Watching dito palengke habang nagtitinda ang galing-galing request nakmanding tay exchange. Kunaking ka exchange of heart. Aray. Ay. Hamo nga lipatan wain. Ko dayta. Dayta ni ipag ko nga bet. Ay. Ipag ko man daytan. Ipag mo manin. Taga haan. Taga panang bet comment please. Tagat nukat tayon. Nagtugtugan medyo barang kwadatan jay barangay da. Kabagyan madim among taga no. Ipag ko nga nalipat at ngamin kabkabaw ko ni nga nalipatak dagiti luglugaran. Paresta. Tagarang ay Rangayan. Kadagiti amin na po nga Tagarang ay nagilyan Isabela. Ayan. Nang nangro naman tinapo kadagiti Pagaling family. Wow. Naimbag ang panagbuy-buy amin dito apo. Iyon no. At sapay ko mata suportaran nyo dahil nga programa. Ken kasama tin kinimanang ko nga bet. Dito na Ayan. ipalengke. Good morning Marvin and Boss Ray. Kunana, Rumi Castillo. Ayan, di ba? Wow! Sir, Sir, good morning. to. Ni manang bet pa lang tikwata, i-focus naman. Sige. Tani manang bet kami dito palengke, aglak-lako isa na ti chinchinelas. Ayan, sinchinelas. Ay, mabalin umutang. Mabalin. Himbar sa akin na ka ba muna sa bulong at chinelas. Baka kami no mo Ingrid, dahil tanga permikit kwa. Kahit, Baka agtudon to chinelas to no lumabas sa jay. aya.
Sa payrupa, pangitiraan na. Nakaw, hanga mabalin nga sa kalatanukan. What date? No saka Spartan man. Nadagsan lang ta. Ala, kada kita amin na po nga umpay chinelas. Ay, dumati chinelas sa mapangkailang nga po yun sa polin nyo lang apo ti paso ni Manang Bet na nalaka po kakasarita. Away. Ken ado pa iti pagbilyan nyo nga chinelas. Ken kasamitin apo dagiti aningat family dito na San Isidro Kawain Isabela, Yan. ICT. Nga agdingdingag mat. Yan. The first kagawa da Morris Aningat. Yan. Naimbag panagbuy-buy amin dito po sinabaan. Yan. San Isidro Kawain City. Mhm. Ken kasama happy watching kini Sir Romy Castillo. Ayan. The Shockwave Sounds and Lights. Yan. Sa mga gusto po ng dagiti mayat apo, kadagiti napipintas wino quality nga tugtog. Ayan. Dagta apo tay sound system ni Mr. Romy Castillo. Mr. Romy Castillo. The Shockwave Sounds and Lights. Yan. Napintas nga sound system, iti presyo nga nalaka. Yan. Ken nasingput pa jakin kukwa. Nagwapo pa. Yan. Balin nyo alam din number na ata apo. Dagiti apo kahit na apo tagpatugtog iti iso apo kahit agser serbisyo ti yaman niya okasyon. Manip ang ganat kasar, fiesta, birthday, bunyag, mabalin iso na po nga i-hire. Yan. Iti affordable price. Ayan. Sa presyong abot kaya. Ti Shockwave Sounds and Lights kit masarakan na po iti Jay lalawanan tumawini Isabela. Ayan. Nga kukuha kin imat matunan ni Mr. Romy Castillo. Kita Apay kabisadom. Gayem ko dayta. Ay, gayem mo. Kitam kit isundo ti may sa dayta kwa. Mangted it is sponsorship ta. Apo. Kung kunak lang Mang Romy, angam na paypayso may manan. Okay, ni paypayso na di apay. Dagasaya. Wan. Hantag tanggi na gurasya. Wan. Ha ha ha, kuna na. Madimot ibagbagapod no adik Marvin kuna na ni Joy Kabuya daw. Di bale, kuna na. Nakaisom dagiti intay no kwa. Nakaisom dagiti natay no kwa. Ay. Boses ko. Charot, kuna na. Ay. Adamanan. Adaman to. Asin dayta, basay man. Jay. Ijek tawag yun. Kuya Greg, kuna na mo. Kuya Greg. Kina, kuna na. Kuya Greg Kina, kuna na mo. Asos ako. Dagiti apo tumutawag, saan kayo mo pala nga tumutawag? Ay na. Maestro Bon sa ti Facebook Live tayo. Thank you kada kayo. Hehe, kuna ni Irene Makalinaw. Thank you, mate ka naman. Manang Irene, nag-comment ka man no hangakat no, dato mo tawag iti cellphone. Well, Tay yan, iti hamoy man lang ilim-limi din apo. Ti pagpe-Facebook live ngamin apo kit nanumula unay. Ta cellphone lang. Tapos gamit mi apo mobile data lang. So tagiti man apo no tawag please sangke pa lang ito tawag. Wen. Kasi kita baka ma-interrupt to kit di kita makaungit dagiti Facebook viewers tayo. well. Clarissa, Dalinila Bulan, pa-shout out man Kuya Marvin and Manong Ray, kuna na. Ay ni DJ Klangga Mato. Ala ka. To watching from Alaska Tuna. Padalas katunan na. Grabe siya oh. Taga Alaska Tuna, apet dajay. Well, Ada. alas ka lang araw din, tuna pay. Di ba kit pinaglawak mo, tinapagad kinasamay. Amon ti tuna, press ka tuna. Mackenzie Abad Ischoko. Good morning po, watching from Malaysia. Hello, DJ Clarissa Dilinila Bulan. Misya. Kuna naman, misyo ko naman. What? Teres Rosette Basig. Request ko po. You don't have to say the word. Ala kayo. Bali, awan kanya mi pala lang apo day jay tang amin tiyakin pondo jacket ni pari JP pari kang amin apo kabsa. Agrik mas ka tanapot sa Bali. Watching from Singapore kuna na. Sukatan ta. Tinaim imas kami you don't have to say the word. Tabak ang amin kinantak kinidagnak ti kaabay ko na iparsi act. Good medic amud lyrics na.
Naglaing ka kumanta talaga, Ading Marvin. Lalo na, kajuwit mo Ni. ni Tessa ko na. Al. My nice, love you guys. Happy watching. Dito'y California, USA ko na ni Arsenia Navarro. Yan. Ayan. Hello, Auntie Arsenia. Kumusta? Dito California. Katsapay kumata agtultuloy ka nga mang subsuporta dito yung programa mi. Kana hamutan ang liplipatan nga ag-subscribe ka dito na Facebook Live mi kana i-follow then like and share na kayo miten. Kan samit Yan. nga subscribe kayo ti YouTube channel mi. Channel mi, yan. I-search mo lang anti Ray Au ni Ilocano or Marvin Agne. I-search mo yan ta YouTube account mi. Tanong na kasakit kita. Kanayan tila ta kakadwa. Ayan. Ayan. Clarice Madayag, happy watching. Ayan. Rin makalinaw, okay naman Marvin. Thank you. Okay naman ko na. Ayan, nagyaman kami. Ayan. Kada kita, andaman eh. Tumatawag ngamin nilakay ko, pukaw-pukaw net ko. Kuna ni Maylin Carriazo, Matias Marcelo Gamboa. Ay, kasjay. Ayan. Alam mo nang mailing pagbigyan pa lang na tumawag. Kuya Greg, kuna na, Kina. Kina man. Calling. Tumawag ka man eh. Ayan. Mayat sir, audio output na sir, quality sir. Kuna ni Emmanuel Bacani. Thank you, sir. Yan. Kasalamat lang, syempre, nagpintas si quality, dagdag bibuhay kanya tanga sound system. Syempre, panpintasin naman ti quality, ta. Siyempre. J. Domingo Basubas, happy Manang watching. Gigi. Kumusta Manang Gigi? Ayan. Nagawid ka dito sa San Antonio? No, nagawid ka, may kamay nag-guest? Yan. Jacqueline Carag Prestosa is Al. watching. From? Happy watching, ma'am. Yan. Jay request ko Ading Marvin, one last song. Uraye Kwan. Hahahay ni Ebay. Diyos ko. Hay. Makabalik ka sa tenga. Saka i-repeat ko man ngayon. Exchange sa oferta. Talaga madmadi talaga ti kwa, riknak king kan. Apay manahin. Basta da request kanya agkat katawa ka. Nagmayat nga rod. Te, Te agkan kanta di kadwam kagiba basa ka lang. aray ko. Okay, para kadagiti sa amin na po nga viewers, beto yun apo dahil tayo kanta nga na pauluan. Walang iba. Ay, exchange. Ana, One last song. ay one last song. Yes, one last song. Request ni Mary Jane. Ibay. Ayan. Po. Manibot ba lang dito yung programa nga? Ray Rayaw ni Ilocano. Sa Ayan. baliman may bagamon. Why? Ayan. Kata. Di ka di apo lilipatan nga i-like, i-share. Kan Ag-subscribe. Ag-subscribe iti YouTube channel ni Ading Marvin. Ayan. Dahil di apo kanta na pauluan, one last song. Dedicated to my mom, Mary Jane Ibay. Ayan. Ay, dagita pinangalaala kahit Tiyan niya. Minalakti. Balasang manay. pinangalaalam, nagmayat. Take my hand. Aron yan. Touch my face. Let me feel your embrace. Let me see in your eyes. Ag-comment, ag-request kaya po, mabali na po. You won't say goodbye. Rayaw ni Ilocano. Just tell me how you feel. Dito ipailang programa, Rayaw ni Ilocano. I don't know what you're thinking anymore. And if you need me, you kiss me and tell me how you feel. And if you want me, you show me. Then your love is so real. And if you love me, you hold me in your arms where I belong. So what I'm feeling strong, I sing you one last song. Rayaw ni Ilocano. Rayaw ni Ilocano. Naglalamuyan nga boses. Let me ask
Don't wanna be the one embrace you down. And if you need me, you kiss me and tell me how you feel. And if you want me, you show me that your love is so real. And if you love me, you hold me in your arms where I belong. So what a feeling strong. I sing you one last song. Right out, ni Ilocano. One last song. I sing for you like I always do. These are mystery. I'll never come to you like this, expecting you return my kiss. Oh no, 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 no. And if you need me, you kiss me and tell me how you feel. And if you want me, you show me that your love is so real. And if you Right out ni Ilocano. you hold me in your arms where I belong. So what a feeling strong. I sing you one last song. Oh yeah, I sing you one last song. Right out ni Ilocano. I sing you one last song. Yan, kay taapot kanta nga. Napauluan. One last song. Maudi, nasunata. Pakadakan. Ay, haan, one last song mga request ni Manang One Mary Jane last Ibay. song. Manipot pa dito Rayaw. Ni Ilocano. Ayan. Apay ita makadgadlawak. Aha. Sao ka lang sao. May susurutak kanya. May source. Maylin Carriazo, Matias Marcelo Gambua, nagmayat ay mayaten, nalpasen tawag nan makapokus na kung magbuya. Kasla maragsakan ka ba nga nalpas tawag nila kay Mau. Okay. Tanong makapokus ka nung araw. Alawan, ala, thank you Manang Maylin. Ala, permi palakpak da si ka. Manuel Bacani, may mga nag-heart lang araw din, nagpalakpak pa, nagkastapay. Ang kalagkas kasi. Salamat ding Marvin, galing mo talaga idol. Kunana, wow, orela makaluwasit mo dyan sticker na. Ni Manang Jane. Well. Malaglagip na din naglabas. Didi tsempot kinabalasang na. Amo nga mideta idikit ko at maka-A1. Makaewan. Ita A-train. Yan, joke only lang Manang Mary Jane. Ang kapapel pero ta ngamin dating programa tayo ngamin. Bawal ang killjoy. Nakasimangot. Ayan. Ayan. Iti purpose nga minapot ti programa mi kita tatlo na umay da kayo paragsaken, pakatawain. Ikatin mi dagit akurkuret-ret. Di tayo ti... Muging yun. Wan. Hanggang Tanuhan ulo, tayo nga bumakay. Ay, Bumakay. am napay nga bumakay. Bakit kinlakay nagtipo na? Ay, pinagtipon mo. Pinaghalo-halo kon. Kurang lat aisen tanto halo-halo don. Wow, talaga Arvin Bigilla. Bigilla? Bigila. Basta nagbalikas. Oo. Pa-request man idol, katukayaw, kuna na. Awam mo di-request ng road. Ibagam di-request mo, Arvin. Katukayaw ko nam. Well, namumilaki di. Ipakantak kini Marvin. Apay awang ngiwa mo tanong kanta ka man. Okay. Dagiti dagiti mayat pay apong ag-request. Yan. Ag-greet. Pa-shout out. Agpa-shout out. Dito ilang programa mi nga Rayaw. Ni Ilocano. Ayan. Kadi mo tinapol ilipatan nga i-like, i-share, i-subscribe, i-YouTube channel na Hading Marvin. Kaya ti Facebook mo din siyempre. Ayan. Helen Domingo Malis Hugol. Pa-request po, All or Nothing. Apo. Anyan. Pangsakaran. Tayo man simple akanta kuya, please. Wow, sino yan? Danila, Clarissa. Ni Clarissa. Ni DJ Danila Klang. Bulan. Well, DJ Klang. Hello, DJ Klang. Yan.
Numan makadrop by kat oh my God, man tag-duet naman ti, well, here we are again. Oh. Kuya po. Nagmayate. Lisel Lunakan is watching. Happy watching, ma'am. Ano di jay? Oh, agbuya lang. Okay. Kita mo na ito, brada, tarwarta, kablawan taman ida. Okay. Ay, dagat. Ay, dagat-gatang tipot. Ayan, dagat apo iso amin nga Jumajang shop. Yan. Nang nangruna kini JP. Ay, aray ko. Han nga gatang tipot at manager. Manager. Manager ti rice mill pie. Haan, awagap ta umay kumatoy. Ay, Yan. Kan ka dagiti amin na po nga iso nga po gatang tibote na yung bago ng sadyo. Yan. We don't have to say the word idol. Tokayo ko na ni Arvin. Kantaem ka no. Damdama po. Tuno sa mga pagiging singer may. Sunto mang kanta. Yan. Sunto mang kanta. Apay nagbayag mo din nga kuan ay guest singer. Apay minik apan na nga tay pati kukuna. Dim kadam mo. Nga bago nga grubat dajay. Rubwatan na pa'y amin nga masapol na. Ay kasday. Well, ibag na amin nga di mangan ano, di kita. Pati di man manikan ano ko akin gitagom na. Apay manggagamon. Linuko maon. Sure kuya, san ba yan? Kunana. Ni Bulan. Niklang. Wen, Diti laing San Antonio Kawain City, Isabela. Yan. No, datay mapo, digiti singer nga daduma. Mabalinda apo to may makijoin. Makijama. Makijaming, jamming kada a guest singer tap na di kasta. May parangarang mo digita ilimlimang yaw. Nga gininto ang tinig. Wen, gininto ang tinig. Pwedeng pang pawn shop. Pang pawn shop. Siyempre, nabalitukan. Okay. Anya sumarno ading request? Exchange of heart. Nagmayat si kadagiti nga request ay. Away. Adagiti mayat pa apo nga request. Sala, request kay lang adamo na ading Marvin. Aya. Si Apo. Requestan niyo mamay dati kadwak. Ore, gold digger, mabalinan. Saan mo magbaga? Ano sanday ti kanta na nagsubli-subli. Okay. Adapag hagpahabol. Ana. Kunana ni June Irene Makalinaw. Anya madali. Mabate happy advance happy birthday kini mother ko inton 22. Kini ading ko Lorena. Jimenez. Ana Jimenez ba? Jimenez kan Jacqueline Prestosa inton 23. Thank you kunana. Alawan. Gawis kayo. Wine. Kadagiti sa aman niya birthday dito no June 23. Ana May 22, 23. Yan. 22. Kasla kasar mo ti pinamayan yon. Wine. Sinuli iyo. Dahil talaga. 22, 23 Apo, happy birthday amin kada kayo. Tangkang runaan ni Sinon. Ini Jacqueline Prestosa. Wine. Kaya ni iti inang Lorena June. Jimenez. Lorena Jimenez. Happy Ayan. birthday. Happy pansit kada kayo. Happy dakdakan. Apo. Inraman mo man ta paborito tan. Talaga. Clarissa Bula na daak kawayan kuya. Kunana. Umay kangarod dito San Antonio. Word. Sigiman nga rod Sir Ray. Kunana gold digger. Tintulad na ngay balbalikas mo. Apay. Wen sir, Emmanuel Bacani. Kanta ito last. Request man gold digger manong Ray. Kunana mo't ni Clarissa Bulan. Yan, thank you. Talaga. Apay. Madin sa. Alang arod, habang pagsagsagan na Aha. agkanta akong tatlo makasaganakan. Okay. Agtuya na po tayo request ni ading akin request. Exchange of Heart. Nakantaan ni ading Marvin. Ayan. Nagrigat, di ka sasad ko. Nagmayat nga road. Sangit aksa. Kita man ang plane. Di po nga pakita niya po nga live kami. Yan, dati trial and error na ako nada. Happy birthday, Roland Rubio. Birthday na gayamita. Yan. Yan, happy birthday, Sir Roland. Happy pansit. Happy pansit, happy dinakdakan. One-sided love broke this sea. Rayaw ni Ilocano. Wow. And I took it rough when I hear the ground. But you enjoy
I will have one. And girl, you'll understand if your heart was mine. Rayaw ni Ilocano. If we had an exchange of hearts, then you know I am fell apart. You'd feel the pain when the memory starts. If we had an exchange of hearts. Yan. Dito ila ang programa nga Rayaw ni Ilocano. I never wish a lonely heart I knew. It's not your fault like you used to play the fool. One day may come when you'll be in my shoes, and then your heart will break and you'll feel just like I do. If we had an exchange of hearts, then you know why I fell apart. You'd feel the pain when the memory starts. If we had an exchange of hearts, when it's time turns the tables, and soon I'd be able to find a new romance. And then you remember my love warm and tender. Too late for a second chance. Madamatay ta at gandang nag-apo nagbuy-buya iti programa nga Rayaw ni Ilocano. Rayaw ni Ilocano. Rayaw ni Ilocano. If we had an exchange of hearts, then you know why I fell apart. You'd feel the pain when the memory starts. If we had an exchange of hearts, if we had an exchange of hearts. Rayaw ni Ilocano. Ay, naglapuyot nga buong boses sila. Ay talaga, Apo. Alakay. Ala kayo. May sumagot. Apo. Damot tayo mong ba? Ala. Ay, Apo, kit na late na. Kaka-checkpoint i-Jane Jai. Alawan Apo subscriber kahit may mani Apo ngayam amo ati guest make at agtalinaod siguro dito'y dato. Ya. Kaya nagtalinaod nagmayat nga banak, di ba? Una, may santo pa siguro apong sponsor. May santo nga sponsor kan admin tayon. One admin. Yan. Alang araw, di... Iyam amuta-muta Iyam no, amu, kasi ma. hanmet nga bigbig lang nga rimwar kas la white lady. Yan. Kaya mamuta nga di Miss Mrs. Manilin del Rosario Tumbaga. Yan. May samot apo dati nga nalaing, nalatak nga singer. Idi tumugtog-tugbit lang apo di anyaman apo nga okasyon dito eh. Kasaran, bunyagan, birthday. Natayan. Aray ko hamuti bagbagan na. Ayo, agsak na dayta. Mm. Agsak na dayta, kuya. Ayan. Alam, agore ka man. Ah, Pakablawong man. Masakbayan ti amin. wana. Ngam sakbay man ading nga inka mangipatayab kadagitian nasamit nga sunatam. Ngayon kailimlimang tataw na bulsam. Wine. Kita Kita ko pa, baka, mablaaw kadagitiam ammom. baka napikrat mo tayo bulsa. Why? Ala ka mablaw ka nga ro dahil. Ay, iwen, Apo. Kablaawak man da mamang ko, kin papang ko dita namnama kabatuan. Aha. Dagi di relatives ko dita. Kin dita marabulig uno. Ayan. Ayan. Ni lakay ko, trabaho dyan. Jai. In Batiklatan. Ano trabaho na? Agkabkabit dati ko ah. Ti. Ay poset. Apo, set. Hamo, pagbaga. Damdama sa bali ti kabit na. So sapay madaldalan na dyan ti kwa. Anti kaadwan. Pwen, ti kabit. Pagkakabitan ti poset. Ayan. Nawasa. Nawasa. Nawasa, Yan. wan. Oh, tangke ti kung Mhm. Para ti
pare ti kamuan ti kadwa na po. Gamin ni Manilin. At tangke ngamin tinawasa di abay da. Isang may bagak nga madalabasan din pagkabitan tinawasa. Pagkabitan. Kanya kabit. Haan. Yan kasapay nga niya kabkablawan tayo mit ni ko Niya po formerly Kapitan June. Ano pilya donan? Nangkel June. Uncle mo, John. Dita ni Namnama Kabatuan. Aha. Ano na pilya donan? Kasi ka man. Manilin. Sino ko yan? Ni Kuya Uncle John. Nawanan na. Aw. Anya ti mong kunada ta comment, Mylene? Ay, Manilin. Manilin? Basa ka man Ayan. Di tayo ti comment. Ayan ni Tonyang. Tonyang. Ala. Ayan, pa-shout out man kanon ni Manang Lenny Valdez Mercado nga mayat dingeg na ti live view habang aglablaba. Apo. Yan. Manang, kita talab. Kapigsaan tininit na nata. Wan. Kin kita mo talablaba mabakanto kit di gaputi ka kabubuyam kit nay. Napikrat to gahin yun na ba mo. So, fine. Request na kanuti damo nga ayan. Wow. Ay, eksakto da. Damo dyan kanta. Ala. Ay. Buri ka man tagalalit. Ala. Nako. Amwala lang tayo chili oil Ayan. Sakbay apo tay gold digger. At da apo to may mangbungad ti kanta na kas may sa apo nga guest. Ayan. Ni ading Manilin Del Rosario ba? Wendy Rosario Tumbaga. Tumbaga. Ayan. May mangipatayab, wino mangipakayab kab. Hana. Nga ngay. Tani gustilo kaya kabno ka di jayain. Damong ayat. Mm. Dito yan apo. Ti damong ayat ni Manilin Tumbaga. Yan. Alawan ka no kopya na. Pasensya. Kumita man pa lang tigi ko sa bali nga kantain na. Okay. Awan pa di damong ayat na. Amo mo ten damdamo na met ti simmalpak. Uy. Iso nga awan. Awan. Ag Ilocano taon pa lang ading. Adi man pa lang balseng may Ilocano na da. Para man kadagiti dumdumngag mahilig ati Ilocano balse. Ayan. Ilocano Balse. Ilocano Manipod pa dito yung Rayaw. ni Ilocano. Ilocano. Ayan. Madanagan na. Ako, Apay. first time ko. Ay kasi no first time? ko. Madandanagan? Madanagan na. Ay. Kung paparehas tayo, orda kami di Rugime. Pero may pinagkiba-kiba ti barukong may. Ang kalangkatan pa nating Marvin ti kakasla balatong. Dati may tiyangko tagkibakib pa ide. Mabisinday. Wine. Hanbang ang mga nakapangan. Ano nga ay? Sa pinagluto na tapta di balay ti kwa, lechon. Wow! On condition. Lechon nga. Lechon nga bagas. Lawlawagam tabaka ngamin sa balit may bagam. Kinirog. Inirog nga bagas. Naimas niya, galing nga kape. Agka nagpahabol ating Manilin? Anak ko na. Agka nagpahabol? Asay man to. At dati nagpahabol. Anak ko na. Ano ko na na? Ano to yun? Request ko man ading Marvin. Manok na pula. Apo! Apo. Para kadagiti aming agbuy-buya dita kuling is kabatuan. Ayan. Love you guys from ano to? Latrop, California. Apo, dagiti amin so taga California. Yan. Yan. Pagpapagsaan namanin kada kaya amin apo. Ala, hantangar nga pabaybayaganin Manong Ray. Yan. Para kadagiti apo mahilig nga bumalse. Yan. Manipod pa dito programa. Nga Rayaw ni Ilocano. Yan. Ang kanta niya dapo ni Misa Manilin del Rosario Tumbaga. Iti kanta nga na pauluan, Condiciones ni Ayat. Oh. Apo. Yan. Ano dahil talaga dapat Condiciones mo kadagiti agayat kanyam. Nagbayatan. Kakita at ipansin. Lulong ka, ingit sa'y daya. Malaglagit ko, tingkari di daya. Takas ka man, latay na ipinta. Dito'y panunod ko, nga agrayo to'y sa diya. Rayaw ni Ilocano. Diamante, jay bukil-bukil,
Umalsa kay lata. Kabayatan tingin pa nagbuybuy ang programa kinapauluan. Rayaw, Ilocano. Masukal mo, mas nagabulan. Has ikorona, kanyak kapagkatunan. Laglagi pem, asikan tay kapagkan dito'y biyag ko. Ingat kanibusanan. Nung patilim, atap nga di bukid. Has irikalo, kanyak abalbalayin. When manong oray di ka nakaraan ang syakti mangibaga asikat ay ayate Yem no awan matungkal mo kada gito na iyaraan mo sabay ko nga nawan mas basol ko no dagay ayan ket ikitakit ko sabay ko nga nawan mas basol ko no dagay ayan ket ikitakit ko Apo, na nga kondisyones day. Tanta talagang ikitakit mo. Pwede ayat mo. Uray lagling itak Nga manipot pa'y dito'y. Programa nga. Rayaw ni Ilocano. Ayan. Get inteng arda kadwa nangaganti boses ni Manilin. Del Rosario Tumbaga. Tumbaga, yan. Nagmayat. Nagmayat nga boses Mm. na. ay naanpay nga rod nga nakakuha Kaso dapayak na. Naglamiis. Hampay ka no nakakondisyon data. Kita man. Tangsit. ka Umingar si ka. Why? Ala, agbasa kayo pa kadagiti komento. ay hello Ate Maylin Machas Marcelo Gamboa Anat ko na ni Manang Maylin. hello Ading Maniling ganana Ay. hello ko na umay Why? Idol Ah. kunana ni Arvin Virgilia Alawan. Virgilia Mm. Idol Jayman request ni Pare Roland Robio birthday na ita Ano na yan? we don't have to say the Hala word ka, tatay pa'y data. naspak ka Kaya ka no ni Maylin Dajay. Ay ni Manilin. Kaya ka no ni Manilin Dajay. Kaya na ka no. Awan. kaya ni Kuya Ray Andiyan tayo pinatudunan. Alawan nga... Sino yung nag-request? ni ano ganan Arvin. Arvin. Yan. Yan, Sir Arvin, yan. Pasensya ka talagang request na awan kanon data. ni Pare na nga Roland Baam ta nung sumarunong agkasanga Danton. Eh, sumaruno. Ma'am, request ko man jay 7-6 ay apo. Wala kayo. Napuntungam. Jay, 7-6. 7. Awan sa... Tabirukik man. Ala ka, dapat nag-request ni Gold Digger. Ha. Takan. No Ay, problem. sayang. Nakapila data apo pang last hour tayo. Kasama nga. Ala, Okay. kabayatan niyo rin yung birbiro kinda po di 7-6. Kantain pa lang at di Manong Ray Jay. Susan, kuna na. Wow, my guess. Kuna na. Wen insan. Ag-guess tayo mamut basit anuhan nga makaumatiro pa mi. Apo, dagiti nga intro man. Naglamuyo tayo. Naglamuyo. Okay, sakbay apo nga tagtultuloy nga gibasa kadagiti great yo. Adadtoy man apo te may isa nga sonata. Nga napauluan. Gold. 7 si ay Gold Digger gaya. Hanggang agpaluso. Gold Digger. Manipod pa dito programa mi nga napauluan Rayaw. ni Ilocano. Nga kantain ni Manong Ray. Nga kantaan tinumutibiyang nga yorgan tay kadwak nga man nakibiyang. Aray ko. Anak mo't una nga parigatan dito. Sige. Alang araw din ala. Sige. Kantay mo. Man nakibiyang agaya man. Pasporte sa ating lipas ko, ang naman ticket ko. Takno ni nakagtrabaho dahil Amerika, adong $2 ko. Nagabroad ako, darling ko, takno may kumikit daw mo. Milyon-milyon, ang kandidatin na kinregalo.
awang man ka ugalim, tataman din sa balim. Dagiting patawid ko iso kayan tayo nagiduli. Manipot pa dito yung programa mga Rayaw ni Ilocano. Passport di sa atin lipas ko, agraman plane ticket ko. Takno ni nakagtrabaho, jay Amerika, aduntot dolyar ko. Nag-abroad ako, darling ko, takno may ko ticket daw mo. Milyon-milyon, akantidad din nakin regalo. At tuyak na nagbalikbayan, tapnon umay kan sarong karan. Asawayat na kumanem, siyak magdanday tinalikodan. Mas daawang man kaugalim, tadamag din sa balim. Nagiging patawid ko, isukayan tayo nagidulin. Aray. Ay, sayang day di balay loti kung sisingsing aritos kwentas kenrilo. Day di bakya sapatos bikini bra cutics kan ay bro. Uwan biyak ko. Day di make-up lipstick pagkulot pagpukis pagikuko. Sayang. Sayang day di short pantalon t-shirt duster sotana bestida kan medyas nga inted ko. Day di paglutuan. Pagrikado kan katulong at wapulo. When biyak ko. Sayang day di television Betamax refrigerator. Washing machine electric pan air condition kan radyo. Day di bay kaldero banga kaserola paryo kan aklo. At dapay kutsara. Tinidor abrilata imo ko. Buneng pagasa timba kan tay palanggana biyak ko. Nakakaskasang timba imo biyak ko. Di mo man lapin ang panunot. Di mo man lapin ang panunot to'y sakripisyo ko. Inikan kami, di husto. Talaga kan kompleto. When biyak ko, tatapay katre. Sugular may. Ikamen, pinggan pagtugawan lamisaan, libro, papel, ballpen, pencil, pentel, pen, na pagsurat mo. Binumbaya mo. Maumakon! Mauma ako namang ibagapay dito at tumapay ngantid ko. Mau makalata. Rebeng na lang. Rebeng na lang. Dapat no mga talaga nga si kak at manangikulbo. Aray ko. Di mo man lamalagi. Nga pati da iti sabon. Shampoo. Pagkabot ti kili-kili. Tagingat. Pagsipiliwon utot bras. Takno lang may kata. Tartar kanipan mo. Talaga si ka. Talaga si ka at gold digger ka. Di ka pa'y lagkurad. Aray ko. Insukat na kitinta. Makamalas kinamanaw. Di ka pa'y lagbalin nga tukak. Nagunga mo dito na kantahan. Uray ka lang. Tukak. Makigtutak. Ay, sayang di pala. Kasano, kaiso napi man nga nag-abroad. Nag-abroad ka. Ay. Nagpundar ka. Nagpundara, tamok urnungan na. Wain. Ano noy? Ano? Pag na magkayam Magkayam. inurnong. Para iti sa bali. Di dapay lagbalin nga, tukak! Aray ko. Di ba kit may lakodan? Tanong makulanita na yun. Ay. Di mo nagluto kay tatay di tukak? Adda. Apaw, nag-imasay. Nagkimas aja yun. Away. Sanga kilo. Yung may bakanda ti asaw. Ana? Ibakanda ti asaw. Ala. Alagbasa kayo pa lang kita. Dagiti comment. Dagiti tanong iti kasakit ko. Well, dagiti comment. Maragsakan mo't dagiti viewers tayo. Ayan. Ayan. Hi, kini Clarissa, dani... Dani. Dini, ano to? Basta klang-klang. Dinilina. Bulan. Bulan. Klang-klang, DJ Klang. DJ Klang Hello, ata. Pet. Ala. Pet. Pet, tawag mo. Hamo ipigpidwa di pet, ah. Ay, Hmm. gusto. Makabas-basol tangiwa mo. Ada ti request na. Simple akanta ko na. Ni. Ay, request ni Klang Klang. DJ Klang. Simple akanta. Ngim narigat ti agkanta. Wow, my guess. Kung na magkanyam manilin. Ni. Tatalang. Susan. Yan. Susan.
Awan ti comment. Emmanuel Bacani, una na. Ituloy mo man Manilin? Medyo adayo akten di Ma'am Carmen. Maniling, request ko man day 7 Seas nga Ilocano. Kuna na. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Huwin, sir, alright lang day J lyrics. Alawan. Lenji Luna. Wow, ganda, sarap na talaga. Watching from UAE. Hi. Man. Nag-imasign. Man. UAE daytan. Ako na UAE. UAE. Ayan ni Ma'am Maris Laberinto. Makapailiw makisala Budan. Budaan. Isupay. Watching from Macau. Yan. Bigyan amin na po nga taga Macau na yung bag nga panagsaad na katakay amin na po. Martin Calderon. Ala. Nya baga na ading Manilin. Dagitaman insan Marvin Agne. Talaga nga import kayo nga talaga ti prinsesa yo lalo nga umadot ti agbuya kasinsin. Yan, pagyaman namin kasing sen, iso nga hamo nga ro din nga liplipatan nga I-like, i-share. i-like and share, then ag-subscribe kami tin yung Facebook channel mi. Ken, pakibalita mo tin kadagiti kakadwa maapo nga ay insan nga ano dita? Kun dagiti kakabagyan tayo ten, syempre dito yan. Yan. Kita Progoso. Okay, baga na ading Manilin. Pa-request man po, mga idol, The Pass. Dapat sakto mo ni Marvin. Watching from Marilao, Bulacan. Ala po, kadagiti so amin nga taga Marilao, Bulacan, na imbag nga panagsad na kayo, kada kayo amin dito po. O reklama boyoy, de request da. DJ Klang. Goldig. Nalpasay. DJ. Uy. Kapag nagladaw ta internet mo. Uy, nagladaw. Naude. Naude. Kapag pitong... Helen Domingo. Kuya Marvin, pakikanta tay request ko, salamat. Ni. Nga taday dyan. At tatay pay. Ano din yung request mo ading ko? We don't have to see the word. Awan nga roday jay. Jim Boy. Ala. Jimmy Boy. Jimmy Boy. Sino ta? Tayman Ilocano ti Life Dance Marvin. Yaw. Apo, Marvin. Ilo. Yan. Kat kumana po nga i-greet niya amuklat ta daytan. Kahit kumana po nga kablaawan ni Pastor Jimmy Nobeda. Kanditi pamilya na dita na San Isidro, Kawain City, Isabela. Pastor awan samo DJ. Hamo na isuro kanya kay DJ Pastor. Emmanuel Bacani. Nya ko na. Thanks, Sir Ray. Kinantam request ko. Salamat, Sir. Naglaing talaga. Wow. Idol, Sir Thank you, Ray. thank you. 100%. Talaga. Apo. Hanga 101. Ano sumobra no ka? No, agas ka over 3. Nyata Emily Larry. Sangalang. Sangalang. Good evening, ditoy po. Kala namin. Ay, ata Grabe di quiet ida, sura ata. Wait. Grabe ida, Jijay. Grabe da dyan, nag-aldaw tayo mo ito. Aldaw tayo mo dito eh. Arlen M. Domingo, happy watching. Nya. Kung andyan sa anya si Damitag, padigo ka man. Ni Arlen. Allah. Anapay. Teres Rosete. Basig ko na. Caravan la tangarodan la. Thanks ko na naman. Ana. Caravan ko na. Caravan. Caravan. Nya jay. Ada ti request pa dito ni Helen. Helen Domingo. Allah. All or nothing, kuya. Awan. Naspakan. Awan nga ni kumpare may nga JP, songahan kami nga makakasjay. Hello po sa mga taga Las Vegas. Ayan. Hello kay Ma'am Amalia Castillo Watson. From hello. Las Vegas. Dagiti amin na po nga taga Las Vegas na imbaga po nga panagsaad na kada kayo. Naimbag nga bigat yun, Rabi win no malumyo dita, naimbag nga oras yun. Ma'am Amalia Castillo. Ayan. Alawan, kahit sapay ko ma'am, di na kami apong aliplipatan nga i-like and share. And then, pakisubscribe na kayo ti YouTube channel mi, ma'am. Agyaman kami. Ayan. Kan agure kawan malagip ko ang pani Pastor Jimmy. Anya. Pastor, dapat dagiti sanjam dita. Hindi tayo pakwan. Amom no pang kami agpasya yun ni Pastor Jimmy, di ba layda? Anya. Ti pasabat na kanyami, puro sanja. Sanja amin. On, sana kami tupakanin ti hana kami palubusan dito nga gawi din. Ti aldaw. Nya ngay.
Mangantay pa ito'y kuna na. Kuna na. Ay, Wine. sumurtak to. Nagmaditi pas masida na kanyami. Nya. Adobo nga manok nga chili oil na. Tapos pinapaitan niya baka. Imbag tamatil munyo. Ah, Imbag tamatil munyo. nagsarot nga raw. Bigay pala na lututan. Aray ko. Yan. With matching RC ko naman. Okay. Datoy nga ro na po may sama nga bilang kantahan nating Manilin Del Rosario Tumbaga. And para tayo nag-request ti 7 season lokal. ayan. Nga pinasikat mo dati apo ni Miss Aprilin Velasco kuna. Iraman niyo mo dito. Ayan. Ay, ni Mare Wen. April. Manipod pa dito'y programa mi nga napauluan. Rayaw ni Ilocano. Te amuki pagsarmingan. Ay, hana. Ang kagal-arati ko kwati bumbura ito. Ong tanda tayo. Alang araw din, pakantain tangan na dumanong Ray. Han, pakantain tan ko na. Alang araw dapo, dahil tingaro din na po, di kanta nga na pauluan. 7 Seas. Manipod pa lang din yung programa tingin na pauluan. Rayaw ni Ilocano. Kanain na balansin na rakta at ang ama ko amang anuadan matakila kita lalabes medilipikin ka nagirikatin di ka sa saan takasken ka dan nasawa ngimjak metin mapawilan tuirik na tirin ni mangumuta kasi kaking siya kayak sala ang buklatan wanyat mapasama
Manipod pa'y apo dito iya. Rayaw ni Ilocano. Ayan. Dagiti may atapo nga may makipag-ray-rayaw itang oras. Naging gana apo dalas 12. Tial daw. Kaya daw. Kaya nadanto pamit ka apo part 2 na, nung bilang na bininda. At ganto pa'y part 3 na apo. Apo! Rabinton. Rabinton. Ayan. Ama na po, danto apo ti. Kada Domingo apo, maangay apo iti programa mi iti. Rabi. Alas 8 ngaging gana apo ti alas 11 ti Rabi. Alawan. Kada kita apo hanga nakabuhay ti aldaw. Yan. Ay ti bigat. Balim kin aldaw. Wan. Adamit apo ti pang Rabi nga edition na. Ngam kada Apo Domingo na. lang nga Wan. apo. Pangablaaw. Kablaw. Yan. Kapada tayo nga na kwati Nakwati. mata na. Ala. Narabo. Nalabo. Ang kaya tumultulad. Ipadindin mo dito yan. Watching from Las Vegas ko na ni Amalia Castillo. Apo, naulit. Ni Hezron Acedo. Tabunan. Oh. Pa-shout out man po. Watching from Nagtipunan, Quirino. Ala, kadagiti amin na po nga iso nga tagat nagtipunan Quirino. Naimbag nga panagsaad na po kada kay amin. Ayan. Ana, linuto nga pangaldaw. Manipod kini Ma'am Maricel Abuan Ramirez. Marbain pa-request naman ng Only For You. Apo! Nagsamitan. Ayan. Diyos ko nga dengdenggan. Dagiti kanta. Ay, agang kanta ko din. Kini Apo Romy Castillo. Kapsat ko Ata Marvin. Wan, Amalia. Amalia Castillo. Watson from Las Vegas. Akit nam namain min tungod nga dayta ti may alukuyom tungod daytan nga may sa isot mang sponsor. Mang-sponsor kada kamin, sir. Wan, sir. Tapno di kasi kita mas karkarong Lumago. Rumang ay dito nga programang intay inaramid. Yan. Ani, Mang Romy, kita Yan. mo ti kinanumumi. Yan. Manipod kini Chris Prugoso. Padinig nga po ng boses ni Ma'am. Salamat. Ayan, nalpas. Nalpasan. Kalkalpas. Naudi ka siguro nga naglukat ya. Ti? Naglukat ti. Cellphone na. Ay. Kuna ni June Irene Makalinaw. Ala. Dita din naman pa-request ko na. Ala ka manilin. Ha? Kasla, Dita din nam ka na. kasla siyak samot papananadahita. Dahil talaga si Kakuya. Dahil. Nakakaskas ang. Manipod man ang kini Ma'am Maricel Abuan Ramirez. Ala. Pa-shout out po sa mga taga Calamba, Laguna, Ramirez and Abuan family. Salamat po. Ayan. Nagkita po family Ramirez kana buwan family dita na Calamba, Laguna. Opo. Naimbag nga panagbuy-buy amin ka dita kapsa. Ayan. Mga idol, wala naman na yung request ko na Froline. Ay, gaya. Pangatlo akong nag-request ni Maturog Maturog ako. Kamington, Ay. watching from California. No bilang ta awan Froline Dalaya Platan. Thank you. Sige. Kini Marvin. Aray ko. From Mary Ann Toribio. Ayan. Mamirian, hangko talaga kang kanta dating cham-cham baklatan. Ayan. Aha, para kanyam. Aha. Oh, sige, sakbay apo tinte pa nagtultuloy kadagiti greetings. Wan kay baka Kan makatulog ni request. At atoy na po yung request ni Ma'am. Mary Ann Toribio. Ayan. Nga. Proline. Line fro. Line. Binalik. Binalikid na ako. Han fro line. Yan. Ngam ni Mary Ann na. Pasensya kanta dig amuti lyrics na. Yan. Yan. I-try ko lang para kanya ma'am. Apo na yun. Kasi sa tingin napatagyo kada kami nga viewers mi. Ngayon na talaga hami kaya na kit pasensya latan. Okay. Dahil tingnan din na po tinapauluan na ay kanta ka na pauluan. Froline, manipot pa lang ni programa tinga na pauluan. Ni cannot be rich. Rayaw ni Ilocano. Ay, cannot be rich ka manong Ray Basa gamin ko. Kaya para mintin ka ni Manong Romy Castillo. Manikot pa dito yung programa mi nga nakauluan. Rayaw ni Ilocano. Far across the blue water, away over yonder, by the banks of the old river's ride, where I love her and left her, but I can forget her.
Ano hanak marigatan? Tagalog mo na. Ako'y may nakilala, magandang dalaga, Fräulein ang pangalan niya. Sa unang pagkikita, ako'y nabihag na sa taglay niyang ganda. Fräulein ng buhay ko, kailan matakamtan ang wagas mong pagsuyo. Huwag mo nang pahirapan pusong nagmamahal sa'yo nang walang kapantay. Fräulein, iniibig kita. Ayan. Ay, tapos Ay, kanta aw, nga. ni Ilocano. Ay, tatay kanta nga Fräulein. Nga, da Tagalog version na. Tagalog version nga. Dapat ad ako mamot ti Ilocano na. Ay, tunukan to. Sumaruno. Female version ko na nakano ajay ko dita Denam. Apo. Ayan, nakaw, talaga. Tatatay lang ka, guys. Rakrakin niyo pa yung karabugob na. Mackenzie Abat Ischoko. Pabati naman po ng happy birthday sa aking lalabs, Brian Mariano. Ayan. Ala, Sir Brian, happy birthday. Happy birthday, Sir Brian. Happy pansit. Happy pansit and happy dinakdakan. Yan. Happy pulutan. Oh, dagiti man na pag birthday dito ala. Mga Padala ipadala kayo kayo man man dito. ditoy. Oy. Tagkiraos hindi buksit dagiti talo nga DJ show. Hi. Emmanuel Bacani. Ma'am, thanks ti ado ma'am Manilin. Kinam ko na sam ay Kanyam. kinantam ko na na. Sorry apo ang viewers ha nanan. Di pinagibasa Kinantam, request ko nice one. Di ka no nice one, ma'am. Nay, Golden voice. Samit at talaga ti boses mo, ma'am. Salamat ti ado, ma'am. More power. And God bless. God bless you. Ayan. Ma'am. Siguro kinutun ta boses mo ya. What? Ha? Dasuro asukar ta boses mo. Ay, may sa drum ti kargana da ito. Ay, so mo lang napayat mo nga gusto ni Ruben. Dinob, Jimmy Boy. Marvin, tay kano request ni Mayan J. San Francisco, California. Ket makaturturo gain. Ano Sadya din? na po. Asa dyan, pastor, na kantan. Aha. Anime and Rolling Wen, Kano. asawa gayab ni katukayong sa dayta. Tanin alpasatan. Ayan, kini Chris. Ni Chris. Pa-shout out man. Pa-shout out po ang mga Progoso Progoso. family. Watching daw From? sila ngayon sa Saan? Reyna Mercedes. Yan, lagi tayo po family Progoso. Yan, naimbag nga panagbuy-buya, naimbag nga bigat, kan naimbag nga panagsad na kadami. Manipod mat kini Ma'am Beatrice Gundran. Ala. Ayan, good morning to all watching from Dubai. Dahil tayo kwa. Dahil tayo kang kanan nga manipod ng rugita niya. Oo. Kanan tayo nga viewers. Aman talaga. Viewer. Han na tabi na ibayan. One. Okay. Katsapay kan kanay nga din na tayo baybayan. Amin da ko matatangag buybuyag handa ta baybayan. Alaw. Handa tayo baybayan. One. Manipod mat kini Amor Ninyo Alvaro. Ayan. Pa-shout out man po dito sa Napaku Grande Reyna Mercedes Isabela dito sa Alvaro family. Family, Kay yan. Kuya Marvin. Wow. Yan. Dagiti ay so amin na pong Alvaro family. Family kunak ko ma naimbag nga Aldaw yo amin dita nga wan labas na. Kin Uncle Joey Alvaro. Kin kasamit ni Lola nga Irene Alvaro. Kakabagyak mit amin digitan. Ayan. Lakit sabay nga rod kumata Uncle Joey no pumasyar kami to dita kit rimpungim to dita lay mga native nga manugan. Ay, kung ano limang native nga baboy. Ha nagyawid tayo. Ayan. Manipod mat kini Emmanuel Bacanay. Manilain, pakibasa, nakapoy ti mata. Ma'am Manalyn, salamat sa Golden Boys mo nga nakasamsam it mo. Una yun. Sa request ko, salamat ma'am and more power sa Rayaw ni Ilocano. Yan. Thank you so much, Sir Emmanuel. Sir Emmanuel Bacani. Yan. Kit sapay ko matano, agdadapon na ito tutugtugan kit ko.
Pinpintasim to nga permiti audio mi tatlo di kasi Wow. maragsakan to di kita agsasalan to di kasaran. Una yun, ay ah. Ori sakto mat sir baka ni ah. Why? Yan. Manipod mat kinisusan. Ayan, na napukawon manilin. Nangipan. Laglagipom ka no, awan nagkurangan na. Apo! Itirom ka no manilin ko na na. Tirom. Madata baka siya ti matiriwan ng sakit. Oray awan mangmangan. Basta mabuyak lang dagitoy idol ko kunani bulan. DJ Klang. Yan, DJ Klang. DJ Klang baka kumutong ka man. Po. May Happy watching, Alma. Mm. Ay, ama kayam ni Ama. Ama. Sino dito? Almawi. Almawi. Yan. Sino pa ay? Kanya pa? Agapumit kini Ma'am Amalia Castillo Watson. I Ah. Can't Stop Loving You. Yo. Manga Road, please. Wow! Kaya makantay na ito din? Helen Domingo. Naglaing ko na. Naglaing ka no ni Manilin. Wow! Yan, ay. Thank you, ma'am. Hello po. Ay, hello po ka no. Missy Smith. Hello po na imbag nga aldaw yu amin. Hi Marvin Michelle de la Peña. Watching from Singapore. Wow! Ayan. Hello, Ma'am Michelle! Hello, Ma'am Loving Arms. Nya, kanta-data ah. Loving Arms tinagan na. Ay, loving Hello po, kuna na. Shout out Manjay, Madela Quirino, watching from Saudi. Arabia. Yan. Kunak no loving arms ti kuan. Ipakanta na. Loving arms gayam Tinagan tinagan na. na. Ayun. Pagdaksa na yata iti tiltil adang nagnagan nyo. Happy watching, Arman Pascua, Sugitan. Ay, Sugpatan gayam. Sumpatan. Okay. Ala. Ramjo, Victorio, Mariano. Naimbag nga agsapayo, nga talo. Iti rayaw ni Ilocano. Ay, thank you, sir. Pakikanta, Sir Marvin, Jai. Tumeng. Ha, Ana? tumeng. Tumang. Thank you, Sir Ma'am. Baka tukmim. Atok tumang data. Tumeng. Ada Tumeng. kasta. Data nga kanta kita kinanta da manong June Cereales. Yeah. Didi for Decade Duo. Ay nagtangke na tumeng ko na jay. Agore ka sir iti sumaron to nga pa nagbuyam makantak to data. Ayan. Ken dumawat tanto ti permiso kini manong tenga June. Iti naanos unay nga mangimaton iti for Decade Duo. Ilatap ma. Sabia. Watching from Hong Kong. Hong Kong. God bless po. Yan. Thank you so much po. Sir. Granted po, Sir Ray, Sir Marvin, Emmanuel Bacani. Thank you, Sir Emmanuel. Okay. Nalpas man na po iti greetings kita intag subli po iti panagkanta ni ading Marvin Agne. Manili. Ay Manili. Uy, di ta din nam kano. Ay wait. Ay female version ka no. Ah. Ayan. Malo Rimuros, Rimorosa, Romel. Hi mga idol, it's me, Dr. Cyber. Hello, Sir Doktor. Aman eh, Doktor. Dr. Cyber. Alawan. Dok, anang nga dok data dok. Anak nga klase ti Dr. Dok. Dr. Cyber. May tagpa-check up ni Manong Ray dita. Dahil dyan anayin na. Ano saan anayam? Thank you mga idol kung ano may anto review. Okay. Hindi ka madami anday tatay asawa ni Tukayo. Barbaring sponsor natin to. My favorite song, Sir, Ma'am. Please request ko man. Napanam. Apay, di ka pa'y nagpakada. Apo! Thank you. Pagpakadain nyo kami. Agpakada kayo kami no tila da papapanan nyo. Papanam. Apay, itakala. Kantamot lang dito. Okay, nalawan. Kantain tayo dun dama. Sige. Padaasin tayo kantain para kadigiti viewers tayo. Alaro, dito nga rin na po iti kanta nga na pauluan. Dito din nam, manipot ba lang nga po dito programa tayo na pauluan. Rayaw ni Ilocano. Apo, intro pa lang nagana sa'yo. Kagita nga intro ti numalaglagip ko ti papanmi bakit ko di abroad. Mas lakayat ko mag-abroad. Kasjay, Aprika pa manam. Adin na, oh
nagpasula. Manipot pa dito. Naramit ko may Cry out ni Ilocano. pagragsakha. Yamanya't inisubad mo, sinaktamla ito'y puso. Di mo inilala, napudno nga ayat ko. Karing kanya, ingka tinalikoda, martir at puso na ikala. Anya pa'y di serserbida, nasungit alangin langin ta. Awan amo, anak ka basulaken ka. Natin na awat nagbasula, dahil naramit kumit amin ang pagragsakan. Namanyag subad mo, sinagtamla into'y puso. Di mo inilala, napudno nga ayat ko. Kanya, ang katingalikudan, partira at puso na ikala. Anya pa'y di serserbida, nasamit alangin langin ta. Awan amo, anak ka basulaken ka. Di ta awan nagpasula. Tay-tay ko amin, ang kamay lang, kitang awan nagpasula. Sikat ng perdi, ng waswas, kendi ayan, ng keltan, kadagiti arapan. Rayaw ni Ilocano. Ayan, madama kayo pala nga po nga dumdumgay kini programa na pauluan. Rayaw ni Ilocano. Dinno kayo banda kuya pasyarak man tayan nyo. Dito lang San Antonio ading DJ Clan. San Antonio, Kawayan City, Isabela. Hi mga idol, it's me. Tapos kaya matan. Thank you mga idol. Loving arms, hello DJ. Apo mailiw na tuloy kini Dadik Susan. Aywan. Ang damit lang nga po ni Uncle nga Macario da ito. Itatin na awan nagpasula, dahil naramit kumit amin ang pagragsakan. Pwede man nakatawid sagot niya po ni Uncle nga Macario Agne. Sinaktamla Paborito na? kay puso, di mo inilala, napudno nga ayat ko. Karing kanya, ingka tinalikodan, martir at puso na ikala. Anya pa'y di serserbida, nasamit alangin langin ta.
Boses ni Manilin. Ayan. Nga nagsamit. I miss you, daddy, kunana. Makaryo Agne. Awan. Among kami ng uncle ko nga makariyo niya, istoryak man laing kanya mo. Kada kayo nga dumdum nga kanya yung mga duwan. Nangkel ko nga makariyo di. Idi hampay nga usot video okay. Umot kasta, jak amo nga kasi ti galad na. Apay niya galad na ya. Idi hamang amon uni. Tatangay. Ni, idi adamitin video okay lala kay kwamuten. Makiray-rayo mo ten si ka. Ala, itultuloy tayo apo, di ba nagbasa ti great? Loving Arms sa apo, nagmadiman ata nga sunata. Ala! Makapalagip ni ex nga manang gundaway. Aray ko! Na yan. Da kayo manang gundaway. Agundaway kay lata. Manggundaway kay lata. Ambatali, Shaiba, Sabya. Ha. Mailiw nga rodmat ken kuyang mo. Kulas ko na na. Ala! Binong haha. Kulas binong ko na na. Pintas boses mo ading. Kunana. Thank you. Ni ko data. Kuyang kulas, kay iliw da ka kanon. Diyos ko. Asino ka, dakita ngamin ayang nga managili-iliw king ka. Diyan mo. Amor ninyo Alvaro, niya kunana ading Maniling. Ana? Ken pakablaawan mam ken Mami Irene Alvaro dito'y mitlang napakugrande Reyna Mercedes agbuybuya tatanga aldaw. Isa di kong kulak tatakin dahiti lola kahit nga ni Lola Irene Alvaro. Happy watching kanyang lola. Kitsapay kumata. Adakala tayo tinasayat nga kasasaad. Manipod mo kini Ma'am Maricel Abuan Ramirez. Pa-request po ng Loving Arms. Salamat po. Loving Arms lang tatay. Gugwa tatay. Request na Loving Arms. Sunny Zapata. Nya ko na natin. Hello mga idol, request man tay alas 3 si Parbangon, kantain ni Boss Marvin. Salamat mga idol. Yay! Nagpintas lakit tay da lakit ta adita tengayon sir. Hampay nagdigos ata. Kalkalpas ko nagdigos. Kalkalpas na. Nindigos natin nakarkaraw. Okay. Marvin Toribio. Marvin, ati Tokayo. Tokayo. Asawa ni Mayan Toribio. Mangkit kami pang day tayo. Wow, thank you. Wow, thank you so much. Salamat. Awan kapsat mo na ading. Apay. Kablaawan mo tin Marvin Toribio. Ayan. Dagiti abo iso amin na po nga Toribio family dita na Gapal Kawayan City Isabela. Kin kang kangronan iti pamilya ni katukayok nga Marvin Toribio. Data iditi kwa. Ti brana idi ata may samit apo data idi nga idi hanga mamartik data. Nakasingsingpit ka ubing. Kuna man. Karkaro kamit kuya. Hanga may isubo pagidta na data. Haan ko na kahit ko lang salitain. Empleyado idi data iti Iselco. Iti Kawayan. May samit ata nga nasingpit nga empleyado ti Iselco. Wow. Good nig. Pag tatapay lang to kayo, gamyaman kami, ititid mo nga pang data. Right. Kansapay ko matabinulan ka nga gi-sponsor. June Irene Makalinaw. Agyaman ak kanyayo. Kanya ko na natin. Agyaman na kanyayo ti panang patayabyo tay saniweng na request ko. Nagbayag. Panang patayab. Kada kiti nagpayak nga request ni ko. Ayan. Kada ti sumaro na apo nga samiwen. Aji dapas nga. Nga may isagot ni ading Marvin kada kayo. Dapas daytan. Ket ibasa tay apo ti panglas nga greetings. Alawan. Request ko man tay kanta nga Karim by Rudy Corpus. Watching from Las Vegas, Nevada, USA. Alam madama, dawatin minto man pa nga sunata kina Uncle Rudy ngamin ka dakanyada di nga sunata. Dawatin minto. Padasi minto nga dumawat ti permiso no kaya danto nga kantaan mi iti programa mi nga napauluan Rayaw ni Ilocano. Ayan. Alang rod taton makado tayo ti request. Kantaik man nga di request na nga dapas. Yeah. Apo. Paspasam. Manipod pala dito programa tayo nga napauluan. Rayaw ni Ilocano. Dapas. Sino na dito? Adati dapas na.
together. I must forgive you. You must forgive me too. If you wanna try to put things back the way they used to be, 'cause there's no sense of going over and over the same things as before. So let's not bring the past up anymore. Lapas, manipod pa iti programa may nga napakuluan. Rayaw ni Ilocano. Out of all the good we have, you only keep track of the bad. Do you never really love me? Didn't anyone tell you yet? To forgive is to forget. How can you be mad if you don't remember? I must forgive you. You must forgive me too. If you wanna try to put things back the way they used to be, 'cause there's no sense of going over and over the same things as before. So let's not bring the past up anymore. Rayaw ni Ilocano. I must forgive you, and you must forgive me too. It's the only thing that's left if we haven't tried to do. One thing I'm sure will work that we haven't tried before. So let's not bring the past up anymore. Rayaw ni Ilocano. Ay, nalpas gaya man. Oh my. Nagsamit launay. Dito tapos mo ko yan. Naimasa. Naimasa. Nagsamit ka no pa nagboses kunada. Ala, alawan. Kita man baka no kutunan ni Marvin kunada. Hala ako ton. Uyukan. Uyukan. Pa-request man, sir. Una na. Awan patag tinaglabas. Ayan. Manipod kini Edison Taguba. Wow. Loving Arms. Isang saganam di Loving Arms. Hala. Naimbag abigat. Naimbag nga bigat. Umalumyo dita. DJ Ken Tay Balasa. Hanga balasa nga po ati. Dagtitingami. Balasang nga matasawa na. Wain, balasa Balasang nga nga nalasang. Charot. DJ Ken Tay Balasang adda dita tingayo. Thank Apa. you. Loving Arms. Wow. Bless your voice, sir. Thank you so much. Happy watching, Ma'am Manilin Rosario Tumbaga. Nayoben ka katay. Okay. Oh, hello, Joy. ma'am. Ate Joy. Ma'am Joy. Basta man ta ako. Medyo ko Nagbidabidalak no. Mang sadsadya kan sa ading kumarben. Pinagsangit nakday tanga kan tamaangem. Anya permimit deng. Naganasak. Naganasan na. Naganasan na nga nagsangit. Aha. Hanga ba Nakalalaing ka nga talaga ading ko. Ayan. hanga balimanan ko Joy. Apo kasla kwati na. Kasla nya da nga programan. Malmal day ti pusok. Apo. Malmal day ta puso. Hanga balimanang Joy ta day nga panagsangit mo. Into na adak da dita sibay mo. Punasak to amin da kita nagarubos kaluluwa man Ayan. po dita matam. Ayun eh. Ken sabay ko matangka nga mamumang amang bubuya kada kami. Ken sabay ko mamanang ko nga Joy. Makapag-guest kanto mo dito i-programa mi nga nano mo. Ayan. DJ Klang, asidig lang diti silawit. Magnaka silawit. One. Magnaka iti anadya nga barangayan. No, di mano kat sila wait. Aha. Labsam DJ Japi gasoline station ko yan ha. Yan. Adon to makita mo dyan nga Akin katigid. akin nga katigid. sumrad. Agpababa ka. Pababa ka. Yan. Dari-diretso. Dire-diretso. Agli ko ka atalo mo. Dari-diretso ka awanan. Kataltalo ng tamadong Why? pama. Agore ka man. Aha. May mayat.
nga i-message mo ni Pastor Jimmy Noveda. Yan. Baliktadim lang sa DJ Nagan na. Aha. Tayo sunod nagbali niya guide mo. Ayan. Ti sumarno orda apo ngo may mangipaay kada kayo tinasamit nga sa nimiweng. Aha. Isu apawan sa bali. Nudu tayo na isab sa bali. Ako rin apay nagkaputi planetang Mars na kasi mo. Ang mga rin na lalaki di na isab sa bali. Sa bagay. Oo. Wan. Alawan. Manilin pasensya mo tanga nakatumarte agad. Amok mga madi nakatumar ni Kuya Ray. Ni Ading Manilin del Rosario Tumbaga. Wan, dagiti request na po nga labing arm. Yan. Sa request pa yata ni Manang Kumaricel Abuan Ramirez. Yan. Nohante kantahin, bahala kayo. Lumukmug pa ilalo. La. Ay, bari-bari. Bari-bari. Alam, dito nga rin na po sunata ka na pauluan, Labing Arms. Hindi pa ilang programa may anapauluan. Ray Au. Ni Ilocano. If you could see now, Apo. the one who said that she'd right or wrong, Kasla dig si Chicks Munte. the one who said she'd rather be alone. Ngawin ang san. Paya. If you could Mailiwa ko, only kinibagat see ko. me now, Anya dahil ating song yun eh? Uy. if I could hold you now, just for a moment, if I could really make you mine, just for a while, turn back the hands of time. If you could only hold me now, and I've been too long in the rain, too long in the rain. Take it any comfort that I can. Looking back and longing for this freedom of my chains. Lying in your loving arms again. Rayaw ni Ilocano. You could hear me now, sing somewhere through the lonely night, dreaming of the hours that every time. If you could only hear me now, I've been too long in the rain, too long
Loving Arms. Manipot pa lang din programa tayo nga napauluan. Rayaw ni Ilocano. Ayan. Kaya dapat ganyan rin na po yung request ni Manang ko nga Maricel Buwan. Ramirez. Abad damaga man. Apay manuti agnagan ti Edison. Dua. Apay aji Edison tagubatat tay ti request na atamutlaan. Tapos tata ato'y agmanmanit ti sunata ni Ayat, ti request na dati mutlaan. Wan. Ala kita, ididikar tangar da nga kanta kini Mr. Edison Palafox. Ayan. Kini Edison Tagubangim. Mas priority ta ni Tagubatay sa timo na nga nag-request. Ayan, Dati nga gayam tayo nga fresh from Diyak amunan niya nga planeta. Well, di na Taiwan. Taiwan, ayan. Kasi sabay ko ma-eds, may sakan to nga sponsor mi met. Ayan. Okay. Agawid ka kideng. Bueno, nagawid kanta na di kasi makapagkanta ka dito. Yan. Ala. Tangamin dito ang kanta ngamin. Aha. Paborito na. Apa dati kuanata dati paka laglagi pa naatakan ta. Ada recuerdos de la vida na. Alang aro, dakit kantaik pa nga ro, kanta ni Sunata nga in request ni Mr. Edison Taguba nga kanta nga napauluan. Awan patig tinaglabas. Manipod pa lang diti programa tayo nga napauluan. Rayaw ni Ilocano. Apron ka makaungita. Kita mo intro pa lang. Di ba makapalagi? Intro pa lang ka makapalagi pa. Manong rating game? Well, Dinggam manang joy. Kin kasama ting ka Edison Taguba. Awan sa bali nga ayat ko. No di si kalaeng nga ipatpatek ko. Laksit kinano mo, ken naglabas mo, di isut makatubig, day to'y puso. When aklunit ta kinatao, agraman naglabas mo, ta din to isot rason apang gutok ko, nudum tenggura day tapuso. Tinapudno nga ayan, awan patik tinaglabas, sangweng takit masakbayan, arantay ti pagkumpalan, tinapudno nga ayan, awan patik tinaglabas, sangweng takit masakbayan, arantay ti pagtungpalan. yan. Manipod pa dito'y programa may napauluan. Rayaw ni Ilocano. Mayat ti kuana lyrics na. Mayat sila. Makaan niya. Ganda ni Hang kuman may balbalikasan na programa tayo. Apo na yun. Dapat ipinanglag panang tingtingog ko padatang aksunata. Natignay tapusom. Tingay. Awan sa bali nga ayat ko, Udi si kalaeng nga ipagpatek ko, laksit ginanumok ken naglabas mo, di sut makatubig daytoy puso. When aklunek ta kinatao, agraman naglabas mo, ta dinto isuntot umanay apang gutok mo, nusum ken guram day tapuso. Tinapudno nga ayan,
patik di naglabas sang wentakit masakbayan arang kay ti pagtumpala yung inapudno na yan awan patik di naglabas sang wentakit masakbayan arang kay ti pagtumpala Ngay pagtatakas sang na yan. wentakit masakbayan arang kay ti pagtumpala Rayaw ni Ilocano. Ayan. Oo na yan. Dahil tayo di kantang ha. Awan pateg pinaglabas. Yan. Nga request apo ni Edison Taguba. Kini Edison pala po. Yan. Duwa nga Edison. Doon nga Edison. manipod pa dito programa tayo napauluan Rayaw ni Ilocano. Ayan. Okay, basa ta nating manilinti greetings. Alawan. Manipod kini Ate Ma'am Joy. ay kini Ate Joy Cabuyao. Ah. Yan. Ma'am Joy Manong Cabuyao. Corey, ading Marvin, and ading Manilin. Yan. Paki-shout out man daw si Donna at Princess Cabuyao na nakikinig ng live song nyo habang nagprepare ng tinda nilang barbecue. Okay na, Wow, nagimas mo datan. Gumatang kaming tumandamdama. Hanga mabaling ka datan. Umay kayon gumatang dito ay Cabuyao Residence. Wow. Yan kadikit iso amin na po nga sinig datan ti kwa. Kuha nga. Kwa. Bugal yun proper Ramon Isabela. Ayan. In kayon gumatang iti lako da po nga barbecue. Aha. Ni kumarik nga dona. Ayan. Agpili kayo apo na niya ti kayo Wan. barbecue. Wan. Ayan. Kamote ki ay kamote ki. Nga barbecue aja. Ah, nga barbecue aja. Adalang kiyo na. Adalang kiyo na. Ano siguro lako da nga isaw. Da. Ulo ti manok. Yan. Saka ti manok. Yan. Ulo ti baboy. Ulo. Apo. Barbecue ulo ti baboy. Tapiwak tangiwat di mga nanuulo di baboy. Dakil unay. Ayan. Yan Kanya kasama. sumaro na ading Manilin? Ni Ma'am Sasa. Wow, Sasa. Hello, Hello, kumusta? Sasa. Kumusta? I'm just so happy to you guys na you still continue doing your passion in singing. Just remember those days na magkakasama tayo. God bless you mga kuys. Greetings from Amazing Sasa. Yes. Sabay ko mga po. Sabay ko mga amazing sasatakwa. Makapag-guest kami dito programa tayo. Dati apo nga programa, kit saan milang nga programa. Yan. No dikit programa tayo amin. Happy watching. Jesamay Simon Baleleng. Ano? Baleleng. Balaleng. Balaleng. Ka-office mate ko dahil ta. Alam. Hello, Ma'am Jessica. Jessa May. Jessica May. Jessica Soho, may ganun di maglagip ko. Manipod kini Gemma Gamad Javier niya ko na ading Manilin. Pa-shout out po sa family Gamad at Kanseran sa La Suerte ang adanan Isabela. Yan. Shout out daw po sa mga Gamad family. Ay, Javier ba? Kanseran. Oo. Gamad Javier Canceran. Kanseran, ayan. Dita na la suerte ang adanan Isabela. Yan. Ken kasama ta niya kabkablaawan mi dita ili apot dagiti amin nga iso amin nga taga ili iti ang adanan Isabela. Kang ronaan kini Apo Vice Mayor Sikyan. Ay, oo, ay, yes. diba? Dandanita na Nalipatan. Wen. Ta, iti, di Diyos taluwad na kadwa tayo, iti nagtitipon-tipon tayo jay. Ijay ta nga nakamoy suna. Wen, dati nakasingsingpet. Nga Vice Mayor. Nga Vice Mayor dati tayo Yan. ili ti ang adanan. Nugit kita ang kaslang nga Vice Mayor ti tsura na. Anya. Amman, kasla nakakukubkoboy. Ya? Wen. Kun naasidig ti tao. Alawan. Sige. Manipod pa kini JR Vinaraw. Yan. Jerwin na raw. Pa-shout out po kuyang Vinaraw family. Yan. Sa lahat po ng mga Binaraw family. Ayan. Insa na nga bandata po nga Binaraw family. Yan. Ikabilyo apo nun siya Lugar siya ka. tiluglugaryo tatatikas jay. May bagatay mat. Ayan, itiluglugaryo. Okay, manipod mat kini Helen Domingo Malishugol. Aman, Malishugol. Sige. Ano ko na natin?
Baki kantaman tay God gave me you, Kuya Marvin. Thanks. Yeah, nagmayat talaga tibiyag ko, ya. Katawa ka man. Dugong-dugong. Dugong. Pa-request man ti awan nagbasulak. Ay, Han, baka kwata. tita din na mo lang Wan. data. Nalpasin na po. Yan. Mm. Nalpasan apo dugong-dugong. Dugong-dugong ha. Aman na sunagan na dugong-dugong. Mm. Okay. Ate kano God give me you kuna ni Ma'am Helen Domingo Malis Hugol. Ayan. Nga maguray ka. Ada pa direct pa sa tingan tayo na kanta. Anya. Laglagi pa yung sa dijay. Laglagi pa mga talaga. Ate Awa- Napan nga man di kita taga-record request aya. awanda. Napanda awanda. nagpalingkiti kwa. Mm. Napanda nagpalingkiti lechon. Lechon. Lechon kamatis. Lechon kamatis. Naimas diya. Awad pa nga blawat ito. Pwede, sige. Ado pa dagiti kablaaw tayo ading sakbay na itultuloy tayo apo dagiti pakablaaw. May sama na po nga May sunatan. sama na apo nga sunata manipod pa dito programa na paulwan. Rayaw ni Ilocano. Ayan. Okay. Dati ko na pa request yung laglagi pa yung awan nagranga. Sadyang maulong na nakapukaw ko, kakaisonan nga ayan ko. Napanan na. Okay gamin. Tiyak man inamnama, ang masulisog ka, bayad ka awan ko. Angkot man gaya, kay tanakem mo, kararo aking puso. Di mo pinanuno, may sakripisyo, rigat ko kentuo. No pagkaragsagan, di pa nagsagabang, awan mabalin ko. No namnamain, at tinapon ka sa pulan, siya kong kailipatan. Naragsak ka, di ka sigong na, panubusan kang aro. Yamnudong ko, ito nga babawi ka, pamakawan ko dyan may panangama. Noon ang namae, at tinakong ka sa pulan, siya kong kailipatan. Laglagi tem, awan tinagkuragan, pinagpasulan. Ako'y ayaw, nga imparinag, katawan umarap. Tingin sugan mo, kasing kilim ko, pusok di sinugatan. Akis ken panaas, tinakinakaw, kigaman ang alila. Manipod pa dito'y programa may na paulwan. Rayaw ni Ilocano. Gahan ka makaungot ka. Kung kuna ka diya. Arasas ko pala diya. Laglagi pa kano tayo request danay. Jay? I-request na God give me you. Naragsak ka, di ka sigong na, panubusan kang aro. Yamnudong ko, aldo nga babawi ka, pamakawan ko dyan may panangama.
kinakantan talaga na lagip mo. Datay... Nakaut utang. Oray. Hay! Dagiti daotang na apo makapalagip. Wan, kasla kanyang balang. Isla. Naigalisak tatay. Tamok kat. Hamo bagbagan tawan makaamuditan. Why? Uy. Tamok. Tamukit ken ka mga ngilaw ko na. Mga ngilaw. Ken ka mga ngil. Madin sa mga. Naggapo kini Edison Palafox. Thanks Sir Marvin for singing the song sa awan pated ni Naglabas. Alawan. Thanks Unana. Manipod mo kini Olive Bagulo. Bagullo. Pa-request daw po ng Yellow Rose Apo. para kini Mami Asing Valdez nga agdama agluto pang aldaw. Wow, anyati kwa. Si Dain. Masida, mami asing. Baka kinirog nga rarawan. Wow. Nagimas day dyan. Yun. JR Binaraw. Pa-shout out po kuyang Binaraw family. No ayan yung nga banda Wen. Dagiti so aming nga Binaraw family. Ayan. Sa di naman nga lublubong din nyo. Ayan. Naimbag nga orasyon. Ayan. Angelo Gardoque. Hello ni May Atoy kuyang. Apo. Pakibati kami man ditoy Jay. balay ditoy Minantidos. Dagiti so amin nga Gardoque family dita Minantidos. Kang ka makaungat Minanti 3, Minanti 4. Ala. Oh, naimbag nga pangal daw yo apo. Happy watching, Marian Villegas DJ. Wow! Gawid ka to may kagkantan. Wait. Dito pa sa lubong ko Apaw na yan. Talaga, dati ko na yan. Dati pasaro na. Siyempre Amom, di ba mimiss ko kinimihan niya kanta na? Anya. Tangay rain gently falls. Kung na nga. Ay, atay kwa, Dental Paul. Manibot kini Sunny Zapata. Anya ko na ading manilin. Boss Marvin, dimliplipatan tay request ko, boss. Salamat po, more power. Ray, ni Ti Ilocano. Ano di jay? Diyan mo. Paki-remind, pare. Yan. Paki-remind po yung kwan kasi nagaburan na yung request mo, tatay. Ayan. Nagkapupay kini Edison Palafox. Hello to Narjlin Gardoque of Minanti 1. Alam manan. Kasta mo lang dato paring Joy. Juan, welcome. Yan. JR Binaraw, pa-shout out po. Oh, wait, imbaga ako. Nalpasin ko na. Okay. Hamo kadagiti apo chat apo. Maminsan lang kadi apo. Maminsan lang kadi apo ti chat apo. Yan. Kasi mapagbigyan tayo met dagiti Dagiti daduma pa. daduma pa kukuha ka dayo. Iti so amin na po nga taga Minanti Uno, yan, naimbag nga pa nagbuy-buy apo. Madama kayo pa lang nga po nagbuy-buy ti programa tayo na pauluan, Rayaw ni Ilocano. Yan. Kinasapay ko mga dapo, tapatuloy ka po nagbuya, kaya paki-follow yung da kami muten. Kan paki-share. Like and share. Ayan. Kasama tapo iti YouTube channel mi. Paki-subscribe. Paki-subscribe yun lang. I-search nyo lang po ti Marvin Agne, walang Rayaw ni Ilocano. Ayan. Mapantay mo na po ti greetings. Manipod kini Flor de Lisa Victory Dangkalan. Ayan, nagmayat ti boss. Boses. Nagmayat ti boses. Yo. Musta po ang Santol La Union. Litak Norte. Litak. La Union. Yan, La Union, Litak Norte. Po, dapat kami tayo tagakwatay nga Tagalaon yun. Lang rod, kada gyaman kami, da kaya amin nga iso Tagalaon yun. Santol, La Union. Taga Santol La Union. Yan. Kat sapay ka maaputa, di kayo umakin. Paki-like and share na kayo with 10. Kuna ni Susan, insan at dakurang tagrupo yo. Anya? Dapat at da dancer. Apo! Mga ala ka lang, tagpirditi wire. Aray ko. Pinadakis mo dagiti dancer. Nalasik karot da ngay dagita wire tayo. Nag-wireless tayo ton. Away, itiyapay. Ayan, manipod magkini Haini Corpus, Almeron, Valiente. Nya ko na ading. Pa-shout out po, Valiente Almeron family. Ayan.
One may timbagan. Kawan timbagan. Aje ko na ako na po, maulit-ulit nga bagbagami nga DJ agpa-shout out, agpa-greetings, ikabilya po tilog lugar ito na may metmet lang natin basa. Hello, auntie. Ayan, ata ni auntie nga Shirley, adap nga dati Qatar. Watching from Qatar, auntie Shirley Romero. Ala. Ayan. Auntie, sponsoran na kami manala. Alawa. Bueno, repang load lang. Nga. Talaga yung bagamon? Bueno, iba. Dirit sa amon, tatalawon sa sabali. Ito kayat na. Wine. Okay. Manipod kini Beatrice Gundran. Anya ko na nading Manilin. Ang ganda talaga ng boses ni Ading Marvin, nakakawala ng homesick. Kaya po na yan. JR Binaraw. Manan. Sorry, nalpas-talpasatan. Amoy pamintal lunukuan, bro. Yeah. Pari Ed, pwedeng mag-request to Ed, walang Ed po dito. Ano yan? Pari Ed, kunan na. Pwedeng mag-request to love humor by Celine Dion. Oh, Kantain ni Insan Marvin. yan. Kuna na? Kantaon ka. Agbaling ka babae. O tatay siya gay dita din ng female version. Tik si kamit, day to love you more. Agbalin nga male version. Ay, was. Ako rin katagpaldakpay. Request man, I believe man. Apo, from May Agne. Apo na ni, yan. ni bangit mo. Ah. Nyakpe ko na na. Manipod kini Johnny Tamundong. Nya ko na nading Manilin. Pa-shoutout po ate Idol. Oo, si Kakano. Kaya ayam ko dahil ati ML po. Yeah. Apo. Si Kamo gami napi gami nga dim nga kwa. Isa shout out. Okay, manipod kini Susan. Tay request na kano nga laglagi pa mga insan. Nakanta men. Nakantada ka nun insan. Ay, insan ni Marvin. Maki-insanin aya. Happy watching, Sir Rodel Sikian. No may Ayan. kataw. Alawan. Nasublatam ni Marvin ka nung agurgan na eh. Ikuyog mo man datay dat lang nga organ mo ala. Right. Manong Rodel. Yan. Manipod magkinihay ni Corpus Semelson Valiente. Nalpasan na po. Inulit naman. Well. Dito'y manaw po. Minang T3. Dos. Angelo Gardoque. Mane. Pasya. Apa yata kanayon. Teresa Almirol. Manipon. Anya ko na naading ko. Pa-shoutout nga din sa amin Manifon family from California. Ay, ninang ko inaanak ko yan. yan. Ala. Ninang Teresa. Wow. Ninang. Hi, Hello, Ninang. Ninang. Ninang mo na. Ninang ni Manilin. Oh, Ninang ni Manilin. Ayan. Kumusta ka, Ninang? Ayan. Teka no regalong di December din pa na itin. Wait. Ala, grabe Ay, na kuya. Hello, kumusta kayo dyan? Kung ano ni Edison Taguba. Ayan. Yan ang Edison Taguba. Wan. Kanina yon Edison Palafox. Palafox. Ito siya. Edison Palafox to. Edison Taguba yon. Isa. Yun. Manipod kini Susan. Shout out maninsan kini kuyang ko Rolly Agne. Agbuy-buya ita nga oras. Ala po. Hello, kini kasinsin nga Rolly. Agne. Anya tagpapaiso nga nagad mo insan. At comment ka man. Comment ka. May mayat. Ken kasamit ni Kuyang Tony. Apo Ayan. agnemit lang data. Manipod mat kini Christine. Kate. The Pena. Yan. Yan ko na na. Pa-shoutout din ako Manilin watching here. Ayan, taga-Ilagan to. Grabe ang Ilocano nyo, hehe. Sabi, office mate ko dayta. Wow. Apo. Kuya Dam. Dagiti office mate ni Manilin. Di nga po lipatan nga i-like and share dati Facebook live Yan. FB page tayo. Kaya na iti YouTube account tayo. Search lang nga po Marvin Agnegen or Rayaw ni Ilocano. Okay. Get din na po lipatan mitin iti ag-subscribe. Okay. Okay. JR. Napay man eh. Napay nakadado ito JR Binaraw. Gemma Gamad Javier. Pwede po ba mag-request ng sisiwit? Wow! Po. Ay, makasalsala ng Katawa ka. kisisiwit. Afer, nagkatawa ka. Siyempre kukwam. Wen, sumarunong to damdaman to na makakanta nating Marvin Pai. Apo. JR Binaraw. Manay, Uston. Siwit ko lang. Why susiwit manen? Pretty Manzano Ramirez. Yung Only For You. Ay, jepe gaya. Allah ka. Tatay pa nakapila.
only for me. Agore ka man. Aha. Nag-request ni Bakit na nagrigat. Ag-request man nila kay na nagrigat manan. Kaya di mayata, no, pagrigatan na kapagrigatan. Si kang anak dang kag-requestin. Baka i-request dan to, paging kadi-karigatan. Wine. Okay, sakbaya po agtultuloy tin tayo pinagibasa sa digiti greeting. Aha. Sa tipay apo tayo may isang sarmiweng nga isagot kada tayo ni Ading Marvin. Kinimanilin ko na. Manipot pa dito yung programa tayo na pauluan. Ray Au! Ni Ilocano. Ayan. Oo na yan. Apo, intro pa lang talaga yung original eh. Parang tapos yung request hindi only for you. I have been waiting all my life. Oo na yun eh. Apo. Ray Au ni Ilocano. You make me feel like Ikaw magaragaling ka ng boses. I Huwag lang mo yun. Permi nga rin siya. Mas laglo tinos. Hey! Gonna make things right now, baby. Come and get into your life now, baby. Kaslawat, bibisinan nyo nga doon. All you want it to be. When every this moment, I'll still be here. If you feel this later, I'll still be waiting for you. Only for you. Ray Au ni Ilocano. Kaslawat, bibisinan nyo nga doon. Apay. Awang petag-tagir-gir na boses yun. Kasi talaga na mabising kami. Now is the right time to say the things left unsaid. We can make this work for love, all because of love. Gonna make things right now, baby. Can get into your life now, baby. I can be all you want it to be. When every this moment, I'll still be here. If the beat is waiting, I'll still be waiting for you. Only for you. Gonna make things right now, baby. Can get into your life now, baby. I can be all you want it to be. When every this moment, I'll still be here. If you feel it is waiting, Ray Au ni Ilocano. waiting for you. Only for you. Taapo tayo kanta nga only for me.
Only for you. Ay, only for you. Narigatan kami, tasing kasi mo lang. Sige, Garos. Alas 11:21 ti oras tayo. Nagtultuloy pa lang nga po ti programa tayo na pauluan. Rayaw Ni Ilocano. Ayan. Junjun Albaro. Una na, pa-shout out manin San Marvin, Albaro family. Dito'y Reyna Mercedes. Wan, alawan, imbagami din. Wen. Alam, ulit nga dapo ka dito, tagaray na Mercedes. Aha. Naimbag nga pa nagsaad na kada kay amin dito. Ayan. Amalia Castillo Wilson. Watson kaya. Urayak man tayo request ko. Can't stop loving you. Please, please, please. Kuna na. Ala, iwang Ayan. gaya. Nakabasol kayo san. Ayan. Manipod kini Sasa. Wow, Sasa. Nya ko na nating Manilin. Thank you po sa pag-shout out. Sure, mag-guest ako after ko mag-edits ng mga videos Wow. for my YouTube channel. Alawan. Naurnungan nakgamin ga po daytoy asal it nga coronavirus. Nako. Papasulam pa itatati corona. Aman, ado talaga tinaramid na data nga corona. Kitam, di po remit sing pinabasol mo. Anya pa ko na nating? Don't worry, pag may time na ako, mag-guest ako dyan, mga kuya. Yan. At mag-sponsor ako sa... Thank you, Thank thank you. you so much, Miss Amazing Sasa. Tatapay lang. Agdakdakulan, thank you, miking ka. Yan. Alam ko, na, ang mga pinagdadaanan natin sa past na management natin noon. Kaya ngayon, stable na naman ako sa karir ko. Yan. Ora si kami may stable line. Yan. Himawan cable may. Tuloy mo ating Manilin. Di masama na tumulong sa inyo mga kuya na nakasama ko sa maikling panahon. Pero very meaningful. Diyan na, isuna dyan nakadwa tayo ngay idi-ading iti recording, Ilocano recording artist. Yan. Idi da tayo nag-record pa lang dyan sa Sampaguita. Sampaguita. City. Manila, Quezon City. Yan. Idi nakadwa tayo ni Amazing Sasa. Dahil tayo kadwa ni Jun Dolorico. Nga nagkantada iti. Jologs! Jologs. Hello, Mami Jun. Yan. Diyan na ni Mami Jun. Awampay. Awampay. Amalia Castillo Watson. Naglaing kayo nga talaga. Naglammi is da kita boses yo. Nay freezer da pay ma'am. Grabe ka man. Edison Palafox. Mana? Please do share and invite. Thanks po, DJ Edison. Yan. Thank you. Okay. Fimi Agkawili. Tayman mat 7 sis nalpasan apo. Tay 7 sis. Okay. Agbuya kayo to apo yun ti YouTube channel mi Jake. Ate buo na rin nga programa ta sigurado nga i-upload to lang naman ni Tonyang. Yan. Ni Tonyang. Dito alias Tonton. Yan. Dito na kuling West Kabatuan. Yan. Manipod mo't kini ading Joy kabuya daw niya kunan ading ko Manilin. Makapalagip man ading ko Manilin dayta inasukaran kin permi nakasamsam it nga boses mo dengko kana. Anya. Hanlangan asukaran dito manang. Oy. Kadapdapil. Adapay tagapulot na kay. No kumaunas kit. No dati unas no dai ba pinukan mo. No dinapil da. Dinapil da. Apo kit mas pure. Nagsamit. Yung may no maus-os. Ususam? Dapilan da lang orden ususam pay. Ana bago nga madapil us-usim pa lang. Di ba damat dagiti unas nga us-usay. Agtultuloy tayo po ti pinagibasa ti greetings ban sa ban Asley. Bat tabayad. Galing idol pa shout out po from Saudi Arabia. Yan. Kadagiti ay sa amin nga taga Saudi Arabia na imbaga po nga ba nagbubuhay. Yan. Loving Arms. Naawan signal ko. Thank you. Request ko. Napanam. Alaywang gayam. Napanam. Apay itakala apapanan. Loko ka. Sumaro na po di request yung napanam. Pagbalbalugam gamin aya si ka Marvin. Diyan mo. Bon Castillo. Boss, baka pwede pakikanta jay naglimis. Naglimis. Tigatas kana. Naglimis si gatas. Naglimis na arak. Naglimis. Naglamis ni arak. Malagip ko ti. Makaninuman. Makininom ako. Angel Simon Garan. Hi friend. Ay friend. Ay si Angel. Yan. Angel.
Oh, basa mo na. Diyan ka mga abay ko na Angel. Hi friend Manilin Rosario Tumbaga, naglaing ka nga kanta kay kayat ko tanalamuyot nga boses mo. Ay, kasla sa Yan. Thank you friend, thank you. Lamuyot ka, Kasano no? ka lamuyot? Kasla sa luyot. Apo. Nagalisunay. Sani Zapata. Oh. Alas 3 de parbangon, boss. May request ko. Pukpukaway. Reklamo. Alang araw, tatlo na makadute ti request. Kit ni, mas asadigan iti panagsarding, rest tayo. Oh, dagiti ka no, taga-tagaran na po. Happy watching to Kagawad. Ang Sino? gaglay di Bakani. Yan. Of Tagaran, Kawayan City. And to all barangay official. Thanks. Oh. Nani Edison Palafox. Ken kasamit apo nga kahit may pay apo nga igrit dagiti family galabay dita Yan. na dagiti apo family galabay dita na Tagaran na Yan. Kawayan City. Kangrunaan ni Dakamatik amin tinagandan tanon. Kini JJ. Yan. Kangrunaan ni San JJ. Yan. Nang Kalromi. Romy. Nenting ayintay nga mahilig bumalse. Yan. Ni Manang Sheng, Ni si nagtatrabaho dito SM. Yan. Ni Manang Kating nga manager. Kat. Yan. Kat kin kasamit ni Manong Kit. Hanmut. Agura ka ngamin. Sige ka raw. Kasamit kini Manong Ilad. Yan. Barbaring agi sponsor to data engineer daytan. Ayan, kastamat nga kablawak mamut apo dito kakabagyak dita Barangay Tagaran CMP. Ayan, Purok 7. Lagmay family, Usyas family, Romero family, na imbag nga rabiyo. Ay, imbag nga aldaw yun, na imbag nga oras yun. Tatanga ka orasan. Agtultulay pa lang apo di programa na pauluan. Rayaw ni Ilocano. Ayan, agkapumat kini Edgar Gao. Ay, Gauan. Nagkau ka man, pare Edgar. Pa-request man apo man jay, basul ko kadi. Apo. Mga Ilocano watching from Saudi Arabia. Oh. Yan. Tay alas 3 di parbangon, boss. Request ko tan. Ana, naka. Alang arod. Kantain tangor din niya napanam. Ayan, napanam. Santo di alas 3 di parbangon, Santo Jesus Siwit. Ya? Okay. Iti pa nagtultuloy apo ti programa tayo. Duyo manen nga umaya mangipaay ti maysa nga samiweng na ading Marvin Agne. Dito yung mutla ang programa mi na pauluan. Rayaw ni Ilocano. Ilocano. Dati ang kanta nga dapo kit pinasikat mit lang ni Mr. Charlie Angel. Isutiwi ng kanta kin isumit lang aputi ng compose. Yan. Try ko ano, kaya tayo niya. Kaya matag, malmalas ka lang. Try. Di mo makibiyak manan. Diyan mo apay damag ka. Sinapsapol ka, ngem di ka mala makita. Pimanaw ka, imbatinak nga agmay-may sa. Kita boses sa... Aniyat di mo kinayat, wenno in ka kinagura. Napnapanam apay ita kalangat para. Manipot pa dito yung programa ni na pauluan. Hindi ka Rayaw ni Ilocano. Imanaw ka, imbatinak nga agmay-may sa. Anyat di mo kinayat, wenno in ka kinagura. Naumaka ka din, taapay akas taka, jaka din napatigin ka. Naragsak ka din, adinak makita, minamaag na ayat, ang angaw sa salita. Rayaw ni Ilocano. Napanam.
Napanam apay itakalangaan Sinapsapol ka Hindi ka man na makita Imanaw ka Inbati na kaagmay maysa Aniyak di mo kinayat Huwenuin ka kinagura Maumakan na umakakadin Naapay akas taka Diyak ka din napatikin ka Naragsak ka din Adinak makita Minamaag na ayan Ang angawa sa sarita Naumakan ka din Naapay akas taka Diyak ka din napatikin ka Naragsak ka din Adinak makita Minamaag na ayat Ang angawa sa sarita Naumaga ka din Naabay akas taka Diyak ka din napatikin ka Napanam. Manipod pa lang nga po dito yung programa tayo na paluan. Rayaw ni Ilocano. Ayan. Dahil Apay kami tayo- napanak. Diyak ka muking ka. Nakapay gamin ayat di kag pakpakada. Maman. Nalimpungatan da idi. Nailimpungatan. Oy. Manipod pa kini Ma'am Liam. Lainey Liam. Naimbag nga aldaw kakabsat nagmayat nga agding nagtilay bio apo habang madama ag cross stitch teach watching from Malaysia. Yan. Thank you manang, thank you. Alawan. Alawom madam. Tultuloy yo apo tag buybuya ha. And then like and follow and share. Share, Pinti yan. Facebook piya po. Yan. Manipod mat kini Edison Taguba. Manan. Una na at Joy Kabuya daw. Mag-guest ka din po. Yan. One. Umay ka man gamen Joy. Ano tikas takilan lalo pa apumintas Ti programa. Anapa ulwan Rayaw ni Ilocano. Ayan. Angel Simon Garan. Aha, anyay ko na naman nilin si katuktukuhin. Friend manilin Rosario Tumbaga, jay man oray awan kan nga kanta. Kay kayat ko gamin naglalo data boses mo ko na. po na yan. Puna yan. Apay nga ta. Diyan mo kanya na. Di nga ta boses na kinet na wano di meaning ti kanta. Baka ko ay suna. Naganap to yun. Broken hearted. Ay. Ka, no? Manipod magkini Edison Taguba manen, ang galing-galing nyo. Nawala tuloy ang hangover ko. Alaka. Tiliwon da ka ta. Likor bandite mi Edison. Ngim nagpadala ka straight side nga arak saan to siguron. Jimmy Valerie. Ayan, pa-shout out naman po dito sa Kawayan, sa may Sa mga SK Chairman. SK Chairman. Sa mga SK Chairman, ayan. Sa lahat po ng SK Chairman ng Kawayan. Ayan po. Happy viewing po sa inyo. Ayan. Happy viewing. Dito'y programa mi na pauluan Rayaw ni Ilocano. Ayan. Kimberly. Kusile, yan. Kusile. Yan. Shout out naman Tita Maniling Rosario Tumbaga, ang family Kusile dito sa Santiago City sa Baluarte. Ayan. Lagi taga Baluarte, Santiago City. Yan, naimbag nga pa nagsasad na kada kaya amoy na po. Kadagiti so amin ba yung aglutluto iti pangal daw na. Anya si Dayo. Banji Agra Acacio. Kablaawam man ti birthday ni Emma Nera from Makati. Yan. Emma Nera. Happy birthday, Ma'am Emma Nera from Makati. Nagpapansit ka. Kaya nagpadinakdakan ka, way. June Juan, ay Job Juan.
Insan Marvin, kunana. Insan. Request ko man dyan, love you more. Ay, to love, To love you more. Yan. Awan DJ kasinsin, awan dito love you more taita. Urayan ta DJ talaga nga mangkanta DJ tatong hindi kasakit na saysay at tumit lang DJ panakaiyebkas na. Yan. Nya? So katantala-tanto DJ request mo ti to love somebody. Nakantain ni Miss Manilyn Rosario Tumbaga. Yan, Corpus. Emeron Valiente. Pakikantaman si Siwit. Thanks mga idol. Oh, Si kita? Siwit ka no, tatay pwede nga request Manong na. Ray. At dapat dyan alas 3 nakapila. Agor ka. Oh. Si Siwit pa ng Santo alas 3. Okay, sakbay ng Argente agtultuloy apo nga gibasa kadagiti greetings yo. At tuy man nga rod apo tay kanta nga napauluan. Sis. Si Siwit talaga. Siyempre. Huwag kata sa pulot man, napukaw sa. Apa? Agin po ka ba? Nakana, pro-line mo tidad to eh. Madi Okay. Adi pa ikanta ni Ma'am nga kwa, Ma'am nga Castillo, I can stop loving you. Kantain. Ang kamo adi ay. Alawan la. Okay. At dagtoy nga kabisa tayo request yo si Siwit. Aha. Para po kadagiti na miss na napo ti sumali ti kaskasaran, bunyagan bird dyan ken anyaman pa di tanga okasyon. Alaing kayon giting nga dalan tayong kag dipa-dipan. Madi ata baka madungpar daw ti motor. Pigsa niya ti volume dagiti speaker na po ta sumala tay amin ay sumala kay aminen. Yan. Iti kanta nga na pauluan si Siwit manipod pa lang diti programa tay na pauluan. Rayaw ni Ilocano. Talupulog at talo a minuto. Kasakbayan iti alas 12. Ayan. Pungo na yan. Apo, nagpantay-tay. Nagkitabilit, Apay tiliwan. kabilit na. Lagi din nahilig apo ni si Siwit. Sumala kayo. Hello po sa mga taga-nungnungan dos. Awat kon inugmaan o nga ay ayaman. Naama sisiwit kung natan. Nung kadto o gomanyo o kayan na imayo. Iso nga amaan nyo sa doon sisiwit ko. Sisiwit ko o sisiwit ko nung lumawang borborong ko. Sumurag nuog gumanyo tasako dinapaamo. Para kadayday nag-request apo ti si Siwi. So apo ti madama nga play. Nakankantaan ti numakibiyang nga madama nga your organ ti kadwak naman nakibiyang. Aray ko. Manipod pa lang diti programa tayo nga, Rayaw. Ni Lucano. Yan. Anyo lilipatan. Kuya, yung request ko po na give me you. Nag-give me yung ano. Ay, winan niya. Dapat dyan alas 3. Simoy ko binisita, ikaw isipot na. Nangitlog si Duwa, maang-ang
paamo. Sisiwin mo, o sisiwin mo, nung lumawa ang purpurong ko. Suturan noong kumando, nasa ako'y minapaamo. Nasa ako'y minapaamo. Sisiwit, dito'y pailang programa na pauluan Rayaw ni Ilocano. Ayan. Alright. Ala, sagsaganam ka na tayo, God give me you. Kuna ni Apo. Domingo, Malis Hugol. Ayan. Aga po pa, ikini Alger Palermo, Madam Manilin, pa-shout out kami dito, nungnungan dos. Ayan, ni Kuya Alger. Yan. Ayan. Kaya kadagiti sa amin nga tapo taga nungnungan dos na yung baga panagsaade amin dito ang labas na. Kangrunaan ni kablawa kumpay ni Manang Kwa. Sincha Bareng. Ayan. Mhm. Kindagiti Tomas family dito ni nungnungan uno. Ayan. Happy watching. Happy watching. Ayan. Kada manong Fred dagijay. Ni Sir nga Rodel nga Reyes. Yan. Ayan. Happy watching, Chrysler Calderon. 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 Insan, happy watching kanyam. Ayan. Kumusta dita Taiwan? Apay nga likor ban dita? Haan sa. Madamada magsisiyat. Ayan. Freddy Manzano Ramirez. Kanya ko na ading Manila. Yun, oh. Thank you so much. So much. Yun. Yan, nagpuso ni Susan. Well. Happy watching, Sir Rodel Baisak. Alawan. Happy watching Sir Rodel. Pare Rodel, kunak kuma. Yan. Nembaga pa nagbuybuyam dita. Yan, kumparik mo tate. Kumpare tayo. Yan. Kimberly. Aha, si Katikot Tamanilin. Tita Manilin Rosario Tumbaga, pa-request nga po yung You're Still the One. Ayan. Apo Thank na you, yan. Tita. Ayan. Yan. Manipot pa kinis. Amazing sasan niya ko na natin Manilin. Thank you po sa pa-shout out. Sure, mag-guess ako after Ay, tapos ko. Naulit na yan. Naulit siya. Coronavirus Okay. na. Rolly Agne. Request ko man insan. Song Driver Anadawel. Apo. Apay. Awang problema, Dani Manilin. Wait. Kaya magore ka salud-sudik. Salud-sudik man. Aha. Kano ka pa nga dimawel? Ay, ni jam mo man. Kaya kasinsin mo. Yan. Okay, nagkapumot kin ni Alger Palermo. Anya ko na naman nilin. Madam, ma-request ako, Ajay lason mong halik daw. Nakaw, malason Kasama ta. tayo dyan. Kuna na Ajay eh. Bakit ganyan ang iyong pag-ibig? Kuna na inakala ko yan ay langit. Kuna na. Yun. Yung madimi nga kanta di puta sobra ti baba na. Yun. Joyce Kakayan. Amazing. Kunana. Galing naman yung pianista. God bless po. So, ibig sabihin yung kantanista. Pangit. Ikaw ang nagibaga doon. Ba? Maria Lucena Seroma, kumare. Yan, kumare ko yan. Jay request kun iliw ko ken ka, pare. Ay, gaya, iliw ka no, Manili. Ikaw man, i-send bunto man di video clip na di ay tanong Yan. mamon. Nina niya di nga klase ti iliw ko ken ka. Na nagapumit kini Angel Simon Garan. Hello friend Manilin. Pa-shout out nakman ken damamang ko Seping Domingo Simon Garan. Kidjay. Watching here on your live. Pa-request nakman tay kanta nga oray awan kan. Kayat ko ta boses mo naglamuyot nga saluyot. Ano day ta? Kinilnatun, no? Tinemtem. Super ganda. Ganon din kay Kuya Marvin. Super galing. Thank you, there. Wow. Dapat pala makaalis na ako, no? Kayo lang dalawa ang pinakamagaling dito, Hindi. Ako hindi. Magaling ka din. Hindi na. Magaling ka. Hindi na. Magaling ka kunak eh. Anya. Ganon. Magaling kang magsigaleryo.
Thank you po. Okay, manipod mo kini John Kenneth Martin. Request man, JC Siwit Nalpasan Nalpasan na po. Yan. Jerome Eugenio, may katoy, tagpiano ka. Agmakinilya ko na. Makinilya ka. Idalaman dat lang ang makinilya. Uy, ganas talaga, hehe, kunana. Ano pa eh? Kimberly. Nalpasan? Nalpas na kita. Okay. Apay, paulit-ulit dito eh. Jerome, I will be here man, kunana, Kuyang Marvin. Makapamis, agtukar, kunana. Nagliday mo ta request mo na ating ko. Kaya apay kami, isungorti kayat da. Kasla niliday na bigla. Manipod mat kini Frank, Sanika, Pineda, anya ko na ading manilin. Naimbag nga aldaw kada kayo amin. Nagmayatin nga boses. Pa-request man na puti I finally found someone. Hapo na yan. Talaga pangkasar na kita. Da kita nga agmarchada nga eh. Why? Sa biglang nga ito Black Ginobia. Christian Joe, ay Jose. Idol ka talaga, insan, kunana. Naglaing ka nga agramas ti organ. Apo. Haha, kunana. Tayman bukil-bukil, kunana. Oh, datan. Sige, tiraw. Sakbay apo din tayo pa nagtultulang ibasa ti greetings. Sa Alaw. timanan apo ti maisa nga sa miweng. Nakawawag ko Sagot na. kada kayo ni sino? Shot. Ni ading Marvin Agne. Yan. Sunatan ka na pauluan, God gave me yung apo. Yan. Para kada kita iso amin nga nag-request iti God gave me yung tani. Makaong dan. Wine. Ora dala ipukpuk kawon sika. Wine. Alang ka Rod. Dati ka rin naputi kanta ka na pauluan. God gave me you. Manipod pa lang iti programa tayo na pauluan. Rayaw ni Ilocano. Daleng eh. Alipatak sa atin ah. For all the times I felt cheated, I could blame. You know how I love to come. For all the wrongs I repeated, those to blame. I still could stand the rain. I didn't have a prayer, didn't have a clue. It didn't out of the blue, and God gave me you to show me what's real. There's more to life than just how I feel, and all that I want is right before my eyes. And now that I live for, though I didn't know why, now I do. And God gave me you. Sa nga pulo ang minuto lang eh. For all the times I were myself beat. Sa nga pulo ang minuto sa kakabsa. Sakbay di alas 12. Sakbay di alas 12. For every glass I saw of empty. Now we're overflows like a river taking my soul. Never doubt I have I'll find it free, and I truly believe. And God gave me you to show me what's real. There's more to life than just how I feel, and all that I want is right before my eyes. And now that I live for, though I didn't know why, now I do. 'Cause God gave me you.
programa tayo na pauluan. Rayaw Ni Ilocano. Ayan. Manipot kini Californialin na imbag nga aldaw yo amin dita Pinas lalo kanya yung mga idol. Naikatyo stress mi nga OFW watching from Singapore. Ayan. Thank you so much. Sa kita abot taga Singapore. Ayan. J. Domingo Basubas is Ala. watching. Mm. Ayan. Sir Marvin and Sir Ray, kindly PM if you need load para wifi nyo. Sponsor by Sonata ni Ayat. Yan. Clarice Danila Bulan is watching. Ape agkakat ka. Christine Kate. Manilin pa-request nga Against All Odds. Yeah. Apa? Mapiesa. Mapiesa. Cheryl Flores Liban. Hello po madam. Sika. Hello po, Madam Manilin. Pa-request man Tito Love Somebody. Opo na yan. Freddy Ritz Espanto. Naimbag nga aldaw kanyayo. Bats Manilin Rosario Tumbaga. Jay kawitan ko ma. Kantain nyo. Pa-request ko ako. Agorek. Pa-request ako. Manipod kini Freddy Ritz Espanto. Alang araw da. Tony Dolientas. Dolientas. Hello, Jayman Mula nga kanta. Mula. Di mula ilalain pa. Thank you, kuya. Ta kinantam ta request ko. Ngagad gimiyo. Angel Simon Garan, Kuya Ray, bawi naklatan, nagtaraki ka. Oo na yan. Kaslapay lang baro. Kanana. Kaslabaro. Barokongan. Hampay unay kititatan, hanap pinagdigos ka data. Adopay lang ka numaalilaw mo nga babae. Apo. Awa. Basta babakait. Kung kunam lang ata ta nilang Marvin kinimanilin ti dinayo mo tatay. Ay, bimawi. Angel Simon Garan ata. Si Miss Esteban. Nya ko na ading. Pakikanta man jay. She's gone. gone, Miss Oking na nag Ay. Hanggang sasautin na sa'yo. Hanggang sasotin na nasaya. Tandaan na mating Marvin Ajay. One. Okay. Donald Siribin. Ay, sorry, Ben. Sorry, Ben. Jay kasinsin ko. Ibasap ko ron. Pa-shout out nga naman sa tropang... Galit. Ano ba to? Saudi Arabia. Tropang hala. Ala. Saudi Arabia. Kung ano. Hello, kasinsin ko nga, Donald. Yan. Atay ka no request dan Tatay dapay ka no uray. Alo. Naktangandan. Okay. Nanadetang request. Request pa kini Manipo. 5 minutos pa kakabsat. Kasakbayan iti oras iti alas 12 iti Aldaw. Alawan kat naman bilang may play apo dagi di request sa ta nga oras. Nga duma. Sublian tayo to data apo. Dandama. Subli kami apo iti programa tayo nga Rayaw ni Ilocano. Iti oras apo ti alas 2 iti malam nga ganat alas 4. Ti malam. Alawan lang. Ayan. Anya nga di request tayo? Alas 3. Alas 3. Ayan. Alam parang dapat dyan nag-request iti alas si Parbangon. Sa marununton na po DJ Uray Awan kan. Yan. Ka-request ni Alala lang araw na. Okay. Manipod mat kini ading Marvin. Dito yung programa na pauluan. Rayaw ni Ilocano. Rayaw ni Ilocano. Dahil nga di kanta na pauluan na alas 3 ti Parbangon nga pinasikat madlang nga po ni Mr. Charlie Angel. Dili pa lang programa nga na pauluan. Rayaw ni Ilocano. Hello, pati. Alas 3 ti Parbangon mangigmo sam isaliwe ni ayan may sa papel na sirayan na si mo ako na ay ayatin ka
maysa anang tetken ka ket puso nga grubab ken ka ngem di mo pulos pagarupin tagtagain pena ka tuy kanta magsagi ta puso siyang tagrayuken ka namin awan kapat padam dagkaunda awan makabulot nagdakat tuy puso sikalaen biyag ko ngamin awan kapat padam dagkaundak awan makabulot nadakat tuy puso sikalaen biyag ko. Madama kayo pa ilang po yung madumdum niya hindi programa tayo na puluan. Rayaw ni Ilocano. Di may sa anang tetken ka ket puso nga grubab ken ka ngem di mo pulos pagarupin tagtagain pena ka tuy kanta magsagi ta puso siyang sagrayuken ka namin awan kapat padam dagkaunda awan makabulot nadakat tuy puso sikalaen biyag ko ngamin awan kapat padam dagkaunda awan makabulot nagdakat tuy puso sikalaen biyag ko sikalaen biyag ko sikalaen biyag ko. Madama kayo kailangan ng mga dugdugay hindi programa tayo na pauluan. Rayaw ni Ilocano. Ayan. Okay na yung bigat tayo aming kakabsat watching from No Baliches kunana. Tunyang shout out kano kinia Auntie Ella ken Uncle Eddie nga agdingdingeg habang mangmangan pangal daw kano ha kunana. Yan si Dayo Uncle. Yan. Sani Zapata, salamat boss Marvin. Agne kunana. Galing mo talaga kumanta Thank you. boss. Salamat. Thank you Mga po. idol, God bless you all kunana. Maraming salamat Yan. po. Hindi pa Alangan at Manong Ray, ang tangarot papabayagay na tati oras sagat talaga nga mapanahin. Dahil ko sunata po, maudi na po nga bilang, tati oras kata Ano orasin? alas 12. Ay, Okay. na eksakto. Yan. Alakit natin nga rin na po, iti pa makadami nga bilang itang oras, ngayman nga kayat nga sa aritain na po nga. Hang kami agsubli. Huwag nang kami. Subli dikit, agsubli kami into no bandang alas 2. Malaming ganat alas 4, ta paginanayin milang basi. Dagiti, karabyo ko me. Yan. Okay. Kaya dahi tingaro din na po ti sunata nga napauluan. To love somebody. Somebody, Nakantayin yan. na po ni Mrs. Manilin del Rosario. Tumbaga. Ayan. Manibot pa lang hindi ni programa tayo nga napauluan. Rayaw ni Ilocano. Dagiti apo hampay napatgan apo ti request na. Sumbyanan da kayon to apon to no alas 2 nga gingganat alas 4 di malay. Manibot pa lang hindi ni programa tayo napuluan. Yan, rayaw ni Ilocano.
sunlight. Wow. Oo na yun. Certain kind of light that never shone on me. I want my life to be to live with you, live with you. That's how Rayaw ni Ilocano. everybody say to the rich and never leave thee. Oh, part of the desert bring if I ain't got you. Fine, fine. Baby, you don't know what it's like. Baby, you don't know what it's like to love somebody, to love somebody the way I love you. Madama kayo pa lang ang dumdumig. Di programa tayo ng pauluan. Rayaw ni Ilocano. In my mind, see your face again. I know my frame of mind. You ain't got to be so blind. I'm a blind, so very blind. I'm a girl. Can't you see what I am? I'm living breathe for you. But what could else do if I ain't got you? If I ain't got you, oh baby, you don't know what it's like. Baby, you don't know what it's like to love somebody, to love somebody the way I love you. Oh, baby, you don't know what it's like. Baby, you don't know what it's like to love somebody the way I love you. Hello, wala. Naglamuyot ng boses niya nga to love somebody. Manipod pa dito yung programa tayo na pauluan. Rayaw ni Ilocano. Ayan. Dagiti apo kayo na apo nagpa-shout out. Tuno alas dos tayo na apo nga ituloy nga ibasa. Dagiti greet yo. Alawan. Tati oras dimtingan. Tingkam pa nagsisina. Intay pa nagsisina. Tatanga oras. Break time lang dito Wen, po. tayo to man apo subyanan. Tuno alas dos nga gingana ti. Alas 4. Yan. Tas Dito lakwa pa ila programa na pauluan. Rayaw ni Ilocano. Yan. Kasla ko ko lang data po. Kasla eskwela. Wen. Malpas klase the break time. Yan. Alang rod. Intay to mga makadua apo ti kung kunayo nga balasang. Nga balasang apo. One. Tabakano mangag na kayo nila kayo na uburon na kayo. Joke lang apo. Nasing pang tao ni Nasing Ruben. Nasing pang tao ni Ruben. One, manakaawan. Manakaawan. Bumagpagkal lang. Ruben, kung ko na lang ha. May nagtugaraw tayo. Okay, kasta na po. Kung naimbag nga malam tayo, naimbag nga oras tayo. Kita, supli kami ito ti oras na alas 2. Ngayon alas 4. Alas 4 iti malam. Dito yung mula programa na pauluan. Rayaw Ni Ilocano.